to AHENKAN FM so no nyame ngu mu nyina ni mas nyame on sorry wo na ho den mu on fa ni gya no entwe adwuma no nyina ho bompa ye mamose mo amu adwuma ni mu boni bia ntu obi ade biara da. I want to pray for you that none of you will die untimely, that no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station, and I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you, and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions.
Nua Maakye o. Phobia, oh, to me, oh, now on him, dear phobia, so, oh, I want you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Baby boy, ya fo. No nyame, obeshra. Some trust in chariots, others in horses. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and moves my life. Enti, Michi Wudo Mire, Michi Wudi Saoya Jenina Sutumfo, Otumfo ni Mobrofo, Obucheri Fuanoya Dosu. Unyami be, nyami ba, unye nipa. Memfa madeswa na wenim, mawuni mi hamoda. All power belongs to you. Answer by fire. This prayer. Unye nipa nyense chinsayamenti. Memfa madeswa, mawuni mi hamoda. Every say why you be da nyame? Why you be da nyame? Udini aye biafu nyame. Udini aye biafu nyame. Iradi ya waje ni dem. Yesu ya waje ni dem. Iradi ya waje ni dem. Yesu ya waje ni dem. Unyami be nyame ba unye nipa. Enti memfa madeswa mawani mawuni me grandmother. Ade Yesu ya waje ni dem. Irade ya waje ni dem. Yesu ya waje ni dem. Unyami be nyame ba memfa madeswa mawani mawuni me grandmother. Nyami be mawini me grandmother. Yesu ya waje ni dem. Irade
Yesu Unyami be nyame ba Memfama deswa ma wenim ma wini me hamoda ya waje ni dem Yesu ya waje ni dem Sawa Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Nyami be ma wini me hamoda 1 2 Irade Ade Sawa Ade Unye ni banden sente sayem Memfama desrema wenim ma wini me hamoda Irade Nyami be Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo achen ediba ahenkan 93.3 FM Ade Sha Highly spiritual. Some trust in chariots. What was zoom? Others in horses. So what is here? Trust the one true God, the one who holds and molds my life. Saka biem. Some trust in chariots. Eya brofo. Others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Ultimi nka brofo na wo de wanu afofa ho. Oh, me re. Ha, meje wo de saw. Oya de nyina sutumfo. Otumfo ni mo bomfo. Obuchefo anoya dosu. Unyami be nyame ba unye nipa. Enti memfama desrema wenim ma wini me hamoda. Meje wo de saw de nyina sutumfo. All power belongs to you. My body for I want you breathway. Hey. By fire. This prayer. Unye nipa searching sayamenti. Memfama desrema wenim ma wini me hamoda. Every say Why be there, Nami? Why be there? Udini Aediavu, Udini Aediavu, Nami, Udini Aediavu, Nami. Irade, yes, you are watching the view. Irade, yes, you are watching the view. Unyami be nyame ba unye nipa enti memfama desrema wenim ma wini me hamoda Unyame yes it's another beautiful brand new Friday morning, freaky funky Friday, vintage Friday, the 3rd day of February 2023. We've done 48 minutes into 6 a.m. already. Shannon so for me. Say a matching yes sinkunya ya de bro. A free sub break up himself upon undubable for God and country. Transmitting live on the frequency modulation 93.3. If we are here for now, you know, bet me at TBA www.AHENKAN933FM my tuning, Modern Ghana Zeno Radio app, Kosovo, Gaza, Pakistan, Uzbekistan, and all the stands. I don't pay all you joining any na da Romano ye chichire pom pom face man pon hina bomu e dia ma internet no e bo ejuma. Streaming live on Facebook, alternatively on YouTube as well. And in AHENKAN933.3. Joining our hall with your comment or sentiments. Finding in our Fabra. Yeah, quaying any mono. Yeah, back in kind. I'm a reason sweaty me at one can. Yami be, Yami be, Yami be, Yami be, did it. Ga.
Ano point so the vim ya the aba for God encountering. Yes, etire enyanti ye eche enyai ne swada. Enti yate asim. Yes, we abono. Bo se cars nke 20 na pe ba bia fa. Abushafo, on behalf of the top-notch production team in town, and of course, Easting's official biggest social, political, and current affairs talk show, your most syndicated breakfast conversation. Abrana soya sinkonya. Iwi asia fana nyina atemdin. Epoya mantemu nyina agiatum. Sansa yen ene ahenkan no. Udi ahenkan Kwame Yaboa. Adwempa hene Kofi Mensah Kobike. Kwame Asante Billyman. Midin. Obuoba Ofori Amanfo. Yanto asoma yemfa wiembo brese ne besia kone dem ni nyina mfa ma na fe yantinsim. Learn to be thankful in all situations. Suya sanya wo beda urade ase. Se abrabo ni mu edo, se munya do. Oye nyankopon. So ari ase. Se wo jini dio, se wo nyini nio, oye nyankopon. Se wo beda na si o, se wo nana si oye nyankopon. Ti ha. Udini aye biafu nyame, udini aye biafu nyame. Irade, Yesu ya waje ni bimwai. Irade ya waje ni bim. Yesu ya waje ni bimwai. Unyami be, unyami ba, unye ni pan. Wadi azie. Mawuni me namoda. Ayi per meditation to mama. For meditation to tum. Na yenti no so de waka kire yen. Ewiem wo brese de be sakone de mu nyina o se men kan kire o se ewia no be twene no peya. Na dandan ne ho a premo to a. Ewia no be mia ne mu. Enti ewia na no be ye den ne. Ye kwa nwumrebre mu no a wo kire se ewiem bedrudin. Ama be bia nso atemdin. Ti ya no ahye ne nso me kan nyina abomu abone tofa de ama wa. Ene eyade a ewia ebebo pa. Ene nti ya na wahye ne nso ede ama me. Itulia nyina ye. Nyina ye. Afifa Bible no na yenkum. Meditation is why you ready and now they are too. Radio papa abozeke. Learn to be thankful. Words fail me when it comes to you. To say thank you seems just not enough. But What more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you rain Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why you rain Santa? Break it down. Unimakumem where it's asem. I know what for you why. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you raise Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you raise Santa? Yada wasia yemre. Das yamre nyankopon. Ominti minim dade akọ. Dade ayemma wo kasire. Osrebo sechrema. Wo re dade mono da. Amansan hele bransam edukata wiri nyankopon. Yada wasia yemre. Das yamre nyankopon ne o. Kokromotie isa homofo enye. What do muni yada so ti ase? Where do I begin? When can I stop? Hey. Can I be
Can I say thank you enough? A million words cannot define my depth of gratitude. Wells fill me when it comes to you. Inti samenu mwasamsa, may my heart do the talking. And though I speak no words, May my heart of gratitude be heard. yet though I speak no words, My lips God's are already- words to give you praise. May the meditations of my heart Be acceptable to you. Anopɛ yasedankwa ɛyasedankwa sɛ yɛwɔ sika o yɛni sika o ɔyɛ nyame wɔyɛ nyame da Awurade ase baabi awɔ may my heart do the talking. And though I speak no words, May my heart of gratitude be heard. yet though I speak no words, My hands are waiting to give you praise. meditations of my heart. Ade, meditations of my heart. Meditations of my heart. Be acceptable to you. Why in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why in Santa? Why in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why in Santa? Why in Santa? May the meditations of my heart be acceptable. AHENKAN933FM. Nipa ni masemko wankotina bejem engu meni wase enti maye kom na mi hu na mane wate o fasoa ni minisi onyina na mi hu ni amenkampo Aropai makatra se eya asedanko an yede me Awurade. Learn to be thankful. Semu yo so wo sika so wo ni sika o sua sane odi asedade be ma otwedi ampo nyankopon no sanse we nyame ade nyina mu we nyame na ye koso ada na se ni esre no se na dom no koso anya kase mfa mayen nia musubofo wo mo adane ahurie mogya mpo mutirim de ka omonko nanka ena no pai enipa atwasia ye pono no adan ye se oda ye wansore yade bi abubu negu ho omo nyina nkonkom wa bebo mutiri so sanse Awurade wo yafa ye de Awurade ase ye sua se ne ye be de Awurade ase semu yo semu nyo Awurade wo ye Awurade wo ye nyame a otumi ade nyina ye ani ntia no pai ye gusu a ye de Awurade ase voice ne nya kura wo se ne ye de to nwom no so you can imagine say senka voice ne ye papa ye voice ne ye mfa mpra obi wo voice pa pe no de pra okwa sore dem ye se wadwom to form da no akeka ne nsa hye ne bo Saba Anyu we si aka menyon baako na fe ye the sports na to aso ni nyina ya aseda sua se wo de aseda be ma Awurade. We are bringing it to a close today. Learn to be thankful. Bosumi we mu sua se ne obede Awurade ase. He will do it again. He done it before. He done it before. He will do it again and again and again and again. Shibiri baba libi dali zalili da da. Idurumbi and I'm for near busi nyina yime to chene.
Obuafo ne wine. Na minim se many das wasa. Oyonko bi rebuwa. Mede me ho. Oyi neni. You odani nechi mami o. Anyanko pani mi nyanko pona. Ono de want to say nipo na wedi aturo. Wamana dom na somesone. Ano pay munyami o. Mami mfa me voice ya papa yi me na mi nyami asio. Unyami ayebi. Waya mana ye me fe dodo. I have a testimony. Baby ani ese. Baby already di abedru. Any baby on the echo. We have no reason to shut up. To go sash. No. Madana. If I'm in your back on a can to mame. Nothing, sorry, so near fast sports and twasso. Hey, I sit down, and I don't pay. May they bread ready. I want you to move. I feel tia. Hey. Me da radiasi anyu ma me bwa na me wa kire wo no. Tia no. Tete no. Ni ane nam kwabenya. Na wo kwabuo mu jansen akatapo. Yayira se mayira nso a. Ene ha bi awade de yeko. Ebia na wo bokoto. Inkotoja amebuo ni munisu a mate. Semidi ma brabo mu adanse a kirewa meka. Se wa nhume nti wo ba na ade adi. Au. And anya bia wo ba mpotem ha Obuoba wo bodi ameka ho. So wari ase. Hey. I am you. Baby am abedri eto de ye won senya mi ampu. Kwabenyafo. Tesinu wa estate fo. Omodi adansi die on beti ase. Maakye Hills. Hey, AHENKAN ya chi ho. Sukura loso zongo. Mia me busie munye. Sankanye radia. Mia me busie munye. Ye radia ye minyo. Waye miyo. Waye miyo. Ti here when we are sick. Na mekai first no. Udidi anopa ni aka kire o say dinner main because we are wunya aduane ni. Obedidi bie mu age se anwumre. Odi eti ha no. Awadum rabuamio. Yes, Awurade we dia yempe. Udidi anopa ni aka kire o say mie wani na di main. Asem a wo papa ka kire no say we ani ame asem beto. Because aduane na wudi na no na wudi ko school. Nyankopon ya wadom na unya banku anopa no anahwa no pa sa bere ya wudi banku. I was a mia when it did banku na wo men sane be ye betwi nsuo. And etimi dia anopa no kra wutimi kire breakfast apani wadi. Na wia wo de apiso na nwumro de apiso. And he set me free. Yeah, can say obi ntiase. Obi ntiase. Sana sra me kaya. Sports Brasso, Yanko Fanfama. Na adansi die no mea ni aka na mentwaso. Na mini mi Yankopon ka ho asem. Monso de ne toaso. Na ye pon school a me papa kwafuom. Na wakotu banche no. Banche no otwa ebre. Bre no na ode aye signboard.
no de akyerɛ sɛ aha nti baabi assign board no bɛkyerɛ no na je sɛ hɔnom na ɛkyerɛ sɛ utu banche no a wobɛdi ni nyame yadoma wɔ kyena no pa ko school no hɔnom na odi ko sie ye Awurade nhunu ye mɔbɔ me yɛkɔfa sports mfamra o wi a yɛbɛsena ba bɛtoa so ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo yɛnkɔmra Abozeke Sports, Jagum. Abozeke Sports, Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Yeah, Joe. Obi. Bibi aboko de. Bibi ade dadin. E de radio sia de na nkwa na mo. Kofi beba. Okay. Prepare chire we chire on I'm sure sem say. On am kwan so. Okay. Enti yankomra. Yebeko. Ana no pay yenchechi obi ana mo bibia kwa abasoro nkumbi wo. Embra hinkan 93.3 so agudie mu nsamaso. Emranti minu nya tena saje penia yede nsem no enso eba medin ye de Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajuri obetene kan edikan no yemfa seda ema Jubilee Hospital me pa choma boy sika dweti mo da gudie mu nsem no enso eba bejaw ene anopai ohododo op baabi a na so betimi age aresa ye na bibia nso akofan de ma ode a eno a ene Jubilee Hospital obepiem yakachi a ebia wo no onko apese oda private room na fa doctor ne nurse fogina so ehwe mo ayare wano so no etimi etuira dia eno a ene Jubilee Hospital laboratory ntinde no lab bia pese oye bia no bepiem a ebetimi aboa o sa kwan so pharmacy enso apiemu ntinde doctor chiro edrama na se ope edrato a pharmacy kese on ma edra opa to bia no bunya bi enso ato Jubilee Hospital akachi afi antenatal care any postnatal care hodema ema ma wo wie na afi ema oma fafuru mumbra na afi endandanemo na bibia nso enkofa emfa ema afi surgery bi na pese oye operation ina apese oye dia ye theater ebetimi eso edi aboa e sa ekwan so maternity ho ntine no ema ma fafuru mpesa midwives ejina so dandan no comment amboso no beso no mbawo afam ho afam ba ya dia mo ba nso a ebetimi akọ emwa enso afi ultrasound any ECG scan no enso aba ema na mafa afro no mummetwa scan afi mo hwa akra no yo ba ye bema oda yi ananse onda ye afi ye bema nso a prostate na so be check hwe na bibia nso ekofan edi ema yare bi acho ofere usuro so bedi unkomoda kire unu ananse wadamfo bi a ye cancer into one ma oba obetimi edi unkomoda kire ma ekire enso ebeye din afi eye clinic ho wani enshada enkoye sa ade benwa unhu ewakira unhu wanhwe na wontu ase ntema ekina bi no anhwe na koja kodanda anhwe na koja problem a na se untimi enso ano ye wo eye clinic won ma ye wo mo ene no omo wo eye specialist e wo enihwem a omo so mbetimi aboa sa kwan so ifire no pa bia no mino kase na no pa nchekire no enso ebekoso e de ama diabetes ene hypertension fo no na se kwama fo so mbetimi aboa na bibia nso akofan e de na yarewa no so no atimi atu ayire africantin ho nom se ne na aduane na opa bepiemu Jubilee Hospital benya bi no wato na bibia nso akoye ed amount obana kita insurance nso dia ye beje na afi ya hwe oye odan aboabo road amantra beji ne so honoma na obehu yen 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 St Andrew Senior High enso asuasen da gudie mu nsem eba open tete ewo SHS1 SHS2 ne 3 dia BPM na fe yembo sa kwana so BPM boarding facilities no available into BPM no 2021 na se exams e chiro ye no yen ya top ya na se bibia nso etimi akofan edema we pim akache yade a na se SHS courses ni na no ye bi enso elho asinfosu ubehu ye mankesim afeni odubia sidunkwa onofin sahwi asawen so akra teshi shama enso otakra de hona ohwen ya ubehu ye fe number yi na afen kuma ka we chenyi na no je fafin penifo ho number na 0244696911 0244696911 and at 020-789-1004 020-789-1004.
Yeshen semina sin la rope edi ama yenko kopie mu na fe yemfa semino enfam brother yesha se free Spanish La Liga and brother adi week 19 no enso eto fe no kopie Madrid etna fi ebo kanimi no ema Valencia entumi antia kwana abrante fe no Marco Asensio edi kan ehye na fe Vinicius Junior enso edi ba ko de peso Madrid ekowie no mienu asa pepe enete a yedi mu nkomo no enso edi aja yempie mu ewo Italy Coppa Italia enso brother Juve and Lazio and a day and so 90 minutes kwa wie no na se Juve abo kan ba ko a Lazio entumi atia kana Brantia fan Bremer and say 44 minutes no onya one go no ade mabobo ko a ye fere Juve ye di mu komo no ade ejaw ende opimo enso o yipio no match Saudi Bre and say top from 8 p.m. no ya Chelsea chena fi on form and ade ebo ni emi adoma o sanso ekopimo e La Liga ni mu a ende 8 p.m. no bobo ko e fan Atletico Bilbao Tenafi oni Cadiz edi eboni upiemu ewo German Bundesliga no so eno match bako etofem 7 p.m. Osberg Tenafi ene Bayern Leverkusen enso edi aboni we matches awodo etofema yedimu enkomo no edi ejaw Jempiemu ewo Juventus bobo konim reporter Ebanesa Brantia ne Paul Pogba ncheye normally 31 million pounds kwa sign no enso edi fi United be PM o Juve bobo kona Brantia be PM o Juve no na se ya bo season na wie onyambo game back kura 1 minute kura on Monfama Juve Juve forces have the derby adewe de na se omo entiase se etimi asan pa na be piem Juve na me no ka sei na se untimi embo single minute kura e o menfa mo no omo buafu enti omo se ni na brante no either some be terminating contract and say no be turn na ma club bia ope na report and second says Juve for your madwen se popo bombe turn dia na so be wuremu o MLS ni mu na ko sia kan so e wo USA yempiem o Chelsea ni nkomaka enso enfamana sign won komoya ene se enchina Brandt FN Enzo Fernandez ebe piemo ewo Chelsea na report formo as everybody see ano bibia I set ende nyankopon ya doma ene enumre 8 o'clock pm amuni form ebono Brandt no be ginamo asiakan enso edema Chelsea amedi won komo no ede ejao IOC awone Ukraine for unim se enche na Paris 2024 yada Olympics games no enso ehya next year ena eba so na do ni chirema na se yada udo ni chirema Volodymyr Zelensky ne no na se udo ni chirema Ukraine oye president edemom no o sin kenya de se IOC for no omdi Russia athletes etimi ka ho na afi Paris 2024 no omtimi compete na so ni chirema yada Olympic committee no omde sankofon account se ne no om compete efma Russia om compete individually eno abo amane no na so ni chirema Ukraine on president na se Zelensky echirema anhwa na se do ni chirema ewo aye na se Ukraine omo athlete no omo anko Paris 2024 ni bi na we ama IOC for na catch am say omo anko athlete omo Ukraine and ono president no ohom yewremu enso Paris Saint-Germain ndi nkomo enfama ende anope kopia Brandt FN Kylian Mbappe report for bande emu enye de kra Brandt no game against Montpellier omo chomo ebon academy ensa omo timu bako na Brandt ekoku praye ewo na bonkum no na nde report aba bonten enesa Brandt betra nchen 3 weeks nya de betuma ginamo asia kan enso enema Paris Saint-Germain na yede mu enkomo no ede ejao jempiemu ewo Arsenal boboko nim eni jesam ena aba Brandt and Gabriel Martinelli reporter Bansa Brandt 4 year and contract 4.5 na se contract deal watimi asan edema Arsenal boboko no na do ntima Mikel Arteta sa Brandt neni age ohwe ba bia ne no omda o league table no so omo Premier League no mbetimi age na afo watimi stand contract edema Arsenal na neni age no se Sam Brandt menui William Saraba na fa Brandt ni Bukayo Saka omguso omno mo ekasa enche sa players so betimi stand contract edema Arsenal na bia so akofan ediamo yempiem Manchester United anuma Brandt FN Mason Greenwood ebeto dwaza Brandt no ne ho akoforo ewo ensensem bi ma chesemu na to na de ade nyina enso ebemu na Brandt no be se 8 months ni enya de watuma gina masi akan era Manchester United bu okuno na endro de beto dwa se police a se omo ahwehwe ne nsem no omo de beto dwa se si ade omo de nsem ni na akosi awie sa Brandt no ahoto egusu na mkwan so bara Manchester United for ne de omo se police for na ja nsem ni mukura omo gusu ahwehwem kakra asa Brandt FN Mason Greenwood no ebetuma gina mu asi akan era Manchester United a yede mu enkomo no ede ejao Rafa Varane na osi akan Madrid enche no be pie mu
Manchester United 29 years and Abrantini Nabeka Yako World Cup and France for captain Hugo Lloris retire from the national team. Now reporter Evan said France for Madrid Seneca captain on the Rafa Varane and that's what Abranted the Betu Jase on the national team there and then on your to quantum up on Twaso and France national team building say also here physically not physiologically or no nurse on Sheda and your fit Nyaman Shedan Queen Farm and Timuka said here or also in France a contuno Eddie SC. Uramu au baya report for them about say Uramu 2023 nya dia amabo Bundesliga game awadi nkunim na no NS coach Fan Julian Nagelsmann and Sam Kakada tudwa wasim kofo kasa crisis and for Brent Fan Stadium mani plano and say how madwen or say enya crisis enya bibia ne mum niam kakra na say niam enkoyi ne mum ugusu ehyehyɛ niam bibia betumi akoyi edema ban aboboku no ene nkomo for them ba dimu nsɛm no ede agya Kofi so in Formula 1 oh yeah Formula 1 na ye car ye twi racer ye twi e wo abrochiri ni patema I'm sure say Ghana hanum de bi ni ha the Formula 1 Federation wa ha na kuchu ye kan ne omo de omo e wo sa car ni bi ni no omo de twi na one company bi car ni the Ford for wo so man na omo ye Jaguar na 2004 e na omo ton mu team ni nyina e de ma Jaguar for no me no ka say de omo si 2026 omo san return back no mo partner Red Bull for na fi bibia so etimi akofan de amom enti Ford eni no omo san so return back to the Formula 1 omo partner Red Bull na bibia so akofan de amom e be si form na fi abafie nhase efren finesse African Cup of Nations Championship na se eto form enso ewo ogia na etwa ne tia enso efre ne chan eyade a ene third and fourth place no ebaso Niger ene Madagascar enso de bebo ni 7 o'clock and a sad game basso na fi ochina grand finale no enso etimi atodwa Algeria ebetena se host nation on Senegal enso edi aboni 7:30 way chan no games aka o man ye prepare every home ye nani enko girls across for boku mu ndi nkoma fama o ende anopaya senseme formo enso eba ne so mo kanchi ewrewre mo akope player a obo number 2 eda be piemu a hat to folk ni na sa branch for Samuel Inkum no age kache no nita branch no oboka kra bi onu se bonde onimbo panso obre no da na se ehana dwen ukopiem a hat to folk na se omo number 2 miensa mienunu na eko isi aka branch a ye for Samuel Inkum ko a onu su age no e wosoro nita oboka kra bi a na sa branch no abre omo kancho mo na so mawro mu awo career United boboku no a branch for Augustine Randolph omgusu edi ne honkomo sanso na branch a ye for Ibrahim Isa wosina kan edma akala boboku no omgusu edi ne honkomo ana fe baba kashibu wado susina kan edma outi boboku na omgusu edi ne honkomo wei players biansa how to folk so omo kohwe so munya bako a na fe obo Samuel Inkum na de ma akoye de ma mo midimu enkomo no edi agya Principal Kofi Akpalu or a leader Edma Liberal Party of Ghana or president in Ghana Betun Swaba na for president and so Eddie Ama Ghana Wakasa Eddie fa Ghana ya football and as sports or say Ghana hanum oba na say omo hwe nim say Ghana for betimi evotu no maba bemo no mabebu o mino na omo policies any programs omo de eba ebebo ma Ghana sports and so etimi attend $10 billion industry atimi se bibia so betimi akoye Eddie Ama Ghana or see ati ice kakoko so na so yes no kwa yenti ensema Kofi Akpalu na se leader Edma Liberal Party of Ghana edetu yenim I pese ye baba emuno ye so ye wo ye programs any policies if you say betimi turn Ghana sports into a $10 billion industry even it should be even bigger than that gold mines any but we are wasting it as a country because betimi catch say few bia be wuremu Ghana bia obenya one footballer but ya say ye born and ya say other sporting disciplines aban we don't invest in developing the industry Ghana sports the owners of the sporting clubs and then officiating because say be a team A any team B ekobobola teams in me no penny for no matter say no match share juma say omo buffet match na buffet match na we dey shame trim say oh team buffet match and anyway ba me so team no is omo buffet match you can enter sir
into way and some coffee quality training na owie no or see boardroom point deduction no so we ka kobo ball ABS or she host green na waka ko she yellow na ene no ya jiniska na asante ne point no or see sad den ya dia ha Ghana sports power emboa ama supporters enso entimi enko stadium konko hwe games na no chema Ghana ya pese sports no so no etumpon a agisi ya sika ehyem ansa Ghana sports no ebetimi akonanim Obitin ko bobo na ya hye no na wa raise protest is any was go socks green and was green sauce into society ya 3 points 3 goals me sa e kan bi na seg Ghana exactly because any was so green sauce e so jiniska but so what 3 points you are demotivating the supporters because what does mean ko bobo we na ya no na ya chinchi munsa eti the desire na de ko hwe ball na so go hwe sa game no any hobiem ani nyina kan bi ena ama phone call enkohwe ball anaso mkohwe sports because asisie ne sa ne manema na ya giatumu no say referee timigis kanu da shene botomu ese shene sokso ni nyina na mass supporters na bamu yeden but as a peripheral modern no they don't care about that and aban so emphasis kan so enwuram wo ka mu sisika ni ho enfa na na ma wo hunu say ye beg all Africa games enti wei ayenia na se Presiva Kofi Akpalu ono ye leader Edema Liberal Party of Ghana ne nkomo di jahin eni yanda ni enremu ewa chemdan kotokuras na fe kwedi nkomo ensum femfero mo enfemo enda no pe kopio se de fero mo eba ne samo remu ewo elimina sharks bobo kodimo na abrantie kuma onya 17 good years ye fe no ye Clinton Kumi se abrantie no ye striker ne se ba ne se tutu ntrampa de a se abrantie no oya de ye pa omudi Kumi ba ko ba eni tuwe another Kumi a se so omni na be pie mu ewo kotokuras ono so beboa atoto ntra endro omni na wie 2 years contract abrante no eden sashe kartase a eso obesi akan enso edema kutukuru asa yedimu enkomo akra no edi ejana TP Mazembe so ye report for no eba de se former Kumasi Santoroko captain abrante fan Ishime Ganiu wakwasa 2 years edi amom ase okwakobo na bia akoyi na ro pedimu komo no edi ejao se Ishime Ganiu asan contract de ma TP Mazembe dia ena Ghana Black Stars captain Andrea Rami Morgan de ayu enso asan contract de ma Nottingham Forest boboko ne eno be kachiro se aya by enedie na Branton asan contract na free deal na Branton wasan edema Nottingham Forest na owie no wakasa o se ne no oferi great o se feeling no great feeling no good pa na ne wasan edema Nottingham Forest no onim se na supporters esi etie na fe manager no so no won ne ye adwuma o Swansea ka de nkom qualify be PM Premiership ni mu na so nya de a ye adwuma o se manager no ne na ye adwuma na manager no Scott Parker na so de nchiema ono no oye super manager. Great feeling stepping foot in the stadium, and you know how big the club is, how massive it is, the fan base, what the club means to the city. So very happy to be here. It's a big club. The fact that the club wants to stay up, the club has ambitions, and players that I know, manager I know very well, fan base. I love the stadium. Anytime I was playing against Forest was always difficult in here. So to be honest and say that being able to wear this shirt today is a well of pride. I think he's someone who knows me. Inti Nottingham Forest player na se Andre Ayu ne nkoma odija ni after say na se wasan contract e de ama Nottingham Forest ono abe the 9th player okosi akan e no ofi Ghana e Premier League ni mu inti we record na ye breaki 9th player e no okosi akan wo EPO inti Ghana ko pie mu EPO ni mu a ye wo 9 players omusi akan enso wo mu a bibia nso e ko fine e de ama Ghana e da yo ya de because we ko ne be bo no a che kataton de na wo de na but not some for them say you pe ombo ebe ko yi ntino coach ni so ni mu no so coupon ni ye adwuma e bo Swansea de bebo de so bebo bo no ni mbo obebo obo ntino sa pepe na tie de se mpemo e bo former deputy sports minister papa Fred Vincent Opon Asamoah o de nsem kakra de atodwa waso ba Africa ha ne mpatem ha Ghana ka ho ne dia che se aya na nkofo keka se government no omo interfere e wo ye football dum o se ni de etumi ntu ase da fi se Blasters be ko World Cup omo ngwaji ska fi bebia abana ne tua se under 17 for kwa aban ne tua emba kwa aban ne tua eni ti ukasa sa aban no entwe ho mfemfi football mu a enye ye nde enye ye ochena
until say African football no you bit me and say no one can say the government should not come into football because sponsorship everything is done by the government. It is a state money sports now. How do you say the government should not interfere? Because that's at the end of it and no income from it. Then they tell you you went for from football. So because it's taxpayers' money and you say the government should stay off it. I don't think that should be the way to go. Until the time say Africa football, you bit me the sponsorship deal, like bit me independently manage our football from the grassroots out to the senior level. No one can say the politicians should not meddle in football. Then a better say is we don't need any money from the state. And on the other end, football can be independent. So the time say the regional level now, football, bit me your sponsorship no more. We and some as a former deputy sports minister Vincent Opon Asamoah Ediajai. Enra Ghana Premier League no match the 15 2 games eba so Accra Lions etina fechi Accra Great Olympics ebonekani miensa Great Olympics entimi anti Abbas Samari Salifu na fe Jacob Mensah ebo 2 goals omo ebo Accra Lions enso ewini ye Karela United enso etina fie amene no ochi Kumasi Metema Sanoko ebonekani mbakoma kotoko enso entimi anti atakumi penalty no kan the 2 achinem wey 2 games eba so Ghana Premier League no enra table no say NCT Adiana ready kind 28 points and say Egutam Beche United tosumi no 26 points Accra Lions tosumi ensa 26 points Heart of Folk tosu 9 25 points Kumasi Asante Koroko enro mudi nkugo omo tosu enum 24 points Bibiani Gold Stars tosu nsia 23 points Great Olympics omo tosu enso me papa team Great Olympics omo tosu enso omo tosu makuma enso equita 22 points out to you tosu ngotwe equita 21 points Samates etoso nkron omkuta 20 points NFA bobokwa ya fana mediama otosu edu ekuta 20 points Isrataman etoso edu bako ekuta 20 points Team Chelsea tosu dumieno okuta 19 points Berkum Chelsea etoso dumiensa okuta 19 points Karela United enra awon odin kwidim abatosu edu 9 ekuta 19 points Lagos Cities etosu edunum ekuta 18 points Kim Faisal amosa ribim abatosu edunsia ekuta 17 points Tamale City etosu edunson ekuta 12 points NFA Kotoku Royals etwatoa omkuta 10 points. Next game na Tamale City for nebo 12 na 10 se kumya bade be kun omodi dom kwahye omo na omo pabo omo baba 13. Yes that yegusi aka Kotoku as asem no na no other Sunday no ena eye esi krom ha ayade akotoko echi Kotoku boy kan menum yetimati mu baako na Wednesday no so no Kotoku atete no wachi bebia ni Gold Stars bonekani miensa amane ni Gold Stars for no omutimi eteka no mienu Kotoku as defender enokopon pare after the game ni ebisa me say na se na muda form eka enum mutimu baako ena mutwa bounce back abasha ka miensa na se Gold Stars for ntimi etimu mienu de na baye osi coaches no omo ebo papa ye na Kotoku lose na big blow enso my team na so staff no na fe coaching staff no mutimi buaye ene no omo cycle no bia so ko find them no mu players ndie omunim ni omo hwehwe Enoch Opon Opai. Playing against Kotoko and losing against them was a big blow for us. It wasn't easy, but we thank our coach and our technical team. They were good. Because someone who say ya tough them so I don't just say a cow, say sorry. And your players ni so and you say by a team and motivate you after the game. And yes, we catch you and say yes. You fight yes and into and you're going to this game and you fight hard. And you fight hard. You 3 points. And I think and the boy it help us a lot because so now we're taking match after match and we know where we are on the league table. We are motivated by our coaches and management team and ourselves. That help us to me coming back. Enti wey am Komako the Korea's defender Enoch Opon Pare edetu enim kofi we si amamefa Jabaru news ade ne kan ho na yen sorry so na general captain Ede Mabosumi United ene no odi pleading eba say afie division 2 league eba so no in fact na osre ne say referees ne be fair to the clubs na amo 2 seasons ni obvious amo gba kwa mkokodu bebe no na kobu akem na referee chinchin momonsa na ene no omo edimoti wom nti o say afie de ne nsema wo kan say referees no enya fair famomo na say the omudi games nti ama players bi krampo no o mabu o ma jai ball ne bo Jabaru Inusa junior captain Ede Mabosumi United. By kakra me wo kan say officials no omunye fair man kakra every season bia they we wan say ya qualify wi
But we say at long last, the last match, we say officials for only for normal my near back community. We say at Tiasa. Yes, I book place for we bring. Last day say place now you higher. And him say I qualify we. By last match, they kuhuka craving. And my place in the brace say, Busumi United, them cry. Yes, them cry because I will qualify. Always maybe beer. What's the meaning of it? Young qualify. In Tabu, my bema, my omoko. Says I make say old place I will me a for new place in Kwan. By a mom Mora say, a mom of him say, more than mom boy, and fatty non qualify for first division. Jabaru, Inisa, General Captain, Edema Busumi United. Kofi, Wakanina, born there, you're going to Chavis Adams, and I know paid them, Mr. Bia Kama. Yeah. Questions to you, Rich Eyes. Nice guy, Maminchiano. You're called now for captain in the morning. And so at was Joshua Cabinet Jenim. Sounds now Uti you see for Jim Cobrin Pompoko, Raymond Ashetera, Tenny Ben Mauli Mubuaye. Yet in some Nessie, Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Me say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Me say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. You go be bedroom bully. Come for some lollipop. Baby, me no back grow. Me no back grow. We gon' start with you on top. Champagne, pop and let's pop. Yeah, can soup and we don't stop. The way I know me, baby, don't stop. I do ding, my dear banana. Man, I'm a cardiac. Me no back grow. Me no back grow. Hey, mama, no back cause I'm broke. Wapeni da 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 ina wapeni chimu da mama no bakuzu amto mi nuzu amto wapeni chimu da chimu da mani da 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 ina da 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 ina da abaya fabeni
Papa na minka meka. Yeah, dear so I am not dance me be. Baby say what the child. I am a fine, baby. Me never grow by it. Me never grow. My second up of my trail, bro. My miss you can't tell. I'm so in the mood, but so in the mood. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba AHENKAN933FM. Come on, then I'm a new baby. Obi new need be do. You go be bedroom bully. Come for some lollipopi. Baby, me no back grow. Me no back grow. We gon' start with you on top. Champagne the company, let's pop. Yeah, can soup and we don't stop. The way I never baby don't stop. I do the body up and man on my cardiac. Me no back grow. Me no back grow. Mama no back cause I'm broke. Me money me and so I'm too. What penny da now what penny chi mo die. Mama no back cause I'm broke. So as we've been ushered into the month of love, I'll continue to urge you to show some love, especially more wareno. One church or don't find tremo. So Arias, yeah. Mami Samu Akwaba Famra Jatumu Kase Fidie, your family favorite radio station AHENKAN933.3. Some 36 minutes into 7 a.m. It's a beautiful Friday morning, 3rd day of February 2023. Shaba. Yako into the world of sports. Joshua Kwabena Ejeni and Akufi Ejiri updated war into the world of sports. Afi Twaso Midi Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho ye Twaso. Copy him say non do ebebano pay no. Hey say a very good morning from my modest self to you. Auntie Adwa no pay bibi aboko de. Auntie Adwa. Oh there be. Auntie Adwa you too much. Oh you brutal. Ni mo dene keke. Hey. I was at one day me bana o share that they won say gu me so ho na we impartation. So obo be nyinche tramin fie no so I say hey kwabena ti se mo keka we chire ti san kwa chire kakari ti di okeka kwabena odi ti ha no ti chire no general manager ti ase apuzo me never pantama. Come on, then I'm me new baby. With that, you need be do. You go be bedroom bully. Come for some lollipopi. Okay. Baby, me no back grow. Me no back grow. We gon' start with you on top. Champagne the company, let's pop. Yeah, can soup and we don't stop. Okay. The way I never don't stop. Okay. I do the body up and man on my cardiac. Me no back grow. Me no back grow. Me no so am bill. You projected the uncle, and you may actually have a can once. Me no so am bill.
etiemu da. Etiemu da. What that into your bracket into your future addition woman? I don't pay any number of Okasemi. I said, think before you talk. 80% of how people value you is what comes out of your mouth. Mami San Kambium, think before you talk. 80% of how people value you is what comes out of your mouth. Hey, brofu. Yam famra yankasi ediemwe. Yes, ya nsana wo bebie wano a wo bekasa no eya na wadi kan adwene ho so ade ase ansana wo bebie wano se o kan sembe no di kan adwene ho ya wo bibia e frɛ no potokasa em se pros and cons into be way afanu no se asɛm a me bekan de di kan se ye me na ye kan kyerɛ me ankamani beje ne etoso mienu asɛm yi me nkan wie kɔpa ho akyɛwo because semisiawo na onkasa ya minim esu ne ban a wote minim nipa kora wo ye minim hu nipa ban kopem se wo bebie wano abekasa ubie wano no kasa then wama madwuma say I should be able to identify wo usu ne wo ban entimitie wano kasa wi a eno na eba abema mahu se brantie yi woni munyansa da bi aka ni nyansa akakra abrantie yi nani abie o da bi se no keka ne nsam ne ensisi so kra sa wota aka na ni nsam akwa keka de ensisi so then ebema wa painti picture bi wa dwene mu onipa kora meye o we de o kanya nsasemba o we de jano na de ensi hunkwa no ka sa na tie enti asemu bi a wo bebie wa no aka e wo se wo di kan dwene ho se asemu a me bie ma no aka yi eye me ne ye ka kire me amani beje asem a me bie ma no akan eye me ma me papa bi ene ye ka kire no amani beje asem a me bie ma no akan boss oh yes ye ni so ye boss yate but send ye won nkrofo kasa no is everything okay say ye won ankonwa ne dane na won so ba be subordinate ene ye no kasa sa wani beje ana think before you talk. 80% of how people value you is what comes out of your mouth. And some way pie fi wano eba no. Eno na eba be ma nipa asi agina se we oyo nyansafo we onyo nyansafo we onimu de we aka ne de nimu no kakra abusia ene ne yede nam no woda chinti eyo bra kwantu afutuo ni adesua ye nyina de ma ye ho enti we ye afiri atofam we enya wo nko na wo dia wo me nso a meti hei ma fami de ye gusu a ye ho aduro me fami de wom ba bia me to sin no me de kobo bra no nso so fa wo de fa kobo bra se ne be ya ye daachi ebe ye fe na ye mie ya no nkeka nsem bia sa akeke na ye de bia ye kasa wia ne apachew ye kasa wia ne apachew achew pa ne do so bebre ya na ya ma ebu a nipa wo ma yen no to nsuom ani ntimi dofo anopai ne me san ka akire obiom ne se ansa na obebie wa no a wo be kasa no ya no wadwene ho ansa sanse ensem we be pie firi wa no beba no ene be ma nipa ehunu usu no ban na wode su obuo de amaw Kristo asumdwe nkan ye ho na adom no so mfa ma yen obra kwantuo emu afutuo ni adesua wo da chinti eno na atwaguo no ye da se bebre afei kwabena yetu ye ho fu awie yi fa ye nante wa hai February yes ye your double sumi na enwom so de obati bi o wasum Wuni baby dara mama wo dabere hey Odna kwa den ewi asi esum wo so mo de kwan ye de bon kratan bo so de to aso de ama
Radio Abubodu Penum. And then my demon so when I must send you. Made up for no I'll be right me bringing coming now baby was to me be I'm my new I fear about the same I swear about the same mean to me don't turn up me Jamaica walk me Jamaica suffer me Jamaica Jammy life mommy mean to me don't turn up me Jamaica walk me Jamaica suffer me Jamaica Jammy life, mommy. Obuoba Ofori Amanfo Ate Ediba AHENKAN933FM. Median coming to me, baby. I'm dreaming home. Many the son in us. I come missing me no be move. Free say on a bar, and we are not bar. It's in car. Makumemu Mekameni Yasi your door But you give me a reason to let you stay. My life has never been the same. Me man Crawford for film Crawford. Now why? Young for the Bokratam was sort of fantastic from our still in the month of love. Yes, it's your offer and go for be a Kumasi for and go for be so I would drink for. Yay, actually, for ye. That's what bang ye a man and Nam ha Muhum with debut on my betty canty. Come on, most a woman I'm pay. I'm somebody. I'm no some pal. Now, one is your baby. I want to baby. Oh, okay. Nancy, I want to. I don't know. Come back in. I wanted the answer. I want to answer open a do. And I will see me women so dear. Open our do. Oh, okay. So I say, oh, okay. Which me sorry, how much pa no ako jogging. Now make us open our do na fan wa join na me. Oh, the imagine in number bia. So say now what you bet ma ko jogging na ka say bi mo we mu no. Bi ma fifi bi mu o hin na agi na make us say
Say no the kind is idea. O de o mo abeto mo no mutu e se duru ho a. Sa. E duru ho a. Ba bosumi we de opa na wo de wo. O sori ano papa na wa hwew ayi medu ye sha branti ano pa yi. Na wa dai. Ayi ade na che no nim ni din. O so me dai si ubodi. O se ubodi na za say ade sha branti. Bibi nim ni din. De hia. Bibi nim ni din ubodi bi. Me ka tare e sha papa yi. Sa. O kan asem bi wo ho. Ubodi di o se friend say. O ti ye. Ma amfoma sum ye. Ma ma anka hwe. So maybe but man to the account ho no. Want me. Medu. Sa. Nika na sa na friend no. Me ya dai. Customers no me so. Na no pay answer there. Da bi say oh. Anyo odon mu na wo odon. Ye ko odon wa asem dia biem. Anyo na de ba ye. Na medu zu de fa do ho asem. Nika medu engete. Nika me ya dai. Ozi nika me ya dai. Na worry o sports shoe. That is no a headset bi a hye waso. Said the way me. Na uhu nwom no na they call jogging. Now enjoy. No enjoy. Oh, okay. Okay. Enti opa na wo de wo. Ahomatia wo na okay. Me kan ano papa no. Na ahomatia de ne. Ano ba ba de. Awo ndia me wo ayi kese bi wo ho. Ntoma no. Awo de ndia so. Simi mahu so. Wo de ndia obi adi wada. Me so wo shabia. Wana ya baby. Adobam. Ndia so. Oh, unhu ye. Mehu. Eso. Mentu ma me kwa me de da o. Aso but aso wo de cruise nyina. Anya na okay. Aso. Eye. Ewodu. Oh. Je to so anu no. O de eye. Kata ba bia. Eye na say mi nim say mo ye translators sa. On de ni modu. On de na dia GTP ana. We are very duvet. Oh okay. Tomato gram. Mo wa kura na. Oh. O tuma dia so. Enso nchen. Me am ko fan to mana sem bai but you see be share swata da you be share swata da. Oh okay, I see. And I ope your mom ntuma so ho adanse di a general manager akuzo da bi enko ho o say wa di bia bia de akoye se mi sunsumu atum wa wo bia bia de akoko ye mi sunsumu atum krache da open to makese e na mi gusu a me chero mangasa me pen to makese wo ntuma ho asem na okenam je so o de ndia mahu eso tre ba na me de da no o de ndia so tie no ho asem na ye ken sa wo de na so asa mi fi okra unta ma ho o say mi fi ho sa wo ma ho abat mi hu mahu minta hu ba ti me ade bia de be fra na ntia bonti bia mi hu o de eye bia ko fa ntuma na sem ba but age me nsem eye se bibia boko de pedinfo nyame adom ye hu odin vows day so na eguso ba no you see ene ye third or china 14 aka 10 days na vows day na dru ho no na obi busa se sa valentine day na ankasa no ne pompon so ni nyina so ni hini eye odo enye odo asin said ye chire mu o ye Ghana ha no anase wiase afanan no odo no eye odo a wo chire wo nua so that ye ebetimi aye achede kwan so ebetimi aye mmoa eniema bebre but ye ha no na ya miss transport ensan ya dane no ena ama ene no akwakwa say ye ka vast day no a akwakoye adofu bi a wo mo nware ye bi na ye bibi no but enye sa na tie bibi enti odo se ye kire odo obetumi a kire odo akira kwala obetumi a kire odo akira pani obetumi a kire odo ne de akira obi a so that say enti vast day na boss ye nyina no oh okay sa ene ye
na ngokon na ya yeshe dada na won ti ase o say dada na won ti ase o me ti ase but me kire mu kire nipa no still no so won ti ase said na said e be tie ni ntino still won ti ase o mo fere say u kire mu kire ono o de sample Hana de say dan kra mo kan ho asem na me ti ho mo ka de be o de say Abigail na so o de sample na honom so de kwa kofa ye ehin na o de ku AJ fadini bra mo na mo kan ho asem wa ha AJ asem na wo kan ya na say okay asem dan no bo ababa wa bi din wa ha AJ na na bo ababa wa na wo bo ni din mi go fi mensa na me bo bi din wa ha yes se wa ya dai ye breaki ni mu ho no mo na mo bo adwuma wa ha yi mabusu apan ni ba no ana wo so o de sample kwaku dabi nya kwaku be man oba no asem na me kan no body nkofo edin ya me refi ya me ya o anya no asem ne ye ka ye ka verse verse de ne ye ka o ka de verse ya ka verse de en wa asem ne ye ka na be bia de ko fa ide but me kai AJ utie mi a mesrew AJ betima bo bi din wa ha yes wontimi nya zaade ne kura ebeba da say AJ suna ngwa anya de ebeba sisi ya maka na ebeba sisi ya de say wa ha edin ebeba sisi ya hwana din hwa list na obabubu yi o say hwa list na obabubu ya wo chi ano no madam fu bi re busi ami onu kro be ma okay Bema ni bisa o na bema obisa na no dada do ba wi so wonte vast dey ase won dey so on wonte ase edu anan nkofo ahye kokko no mo di ni na mo say kokko ni kokko no kire odo kokko na nyine ase danger red and white red and white odo na ka bom na ma kire odo dey a kire ase kokko nso nkwa no mo no obetumi akoye donation dey ama hospitals enniema bebre wo hono mo obetumi aye afi we so praise before gina mu denden am de vast dey no mo fa ni agro enu na ye mu bronya okay nti afi we so ye beko ayi manager mo asori ho no ni akodi chocolate sa mo ma yen komra na ja de akaka ho no ye mfa entoato so nti oba menko okay Ghana de shima ma ba munyina mo achi ebiem sa mama kwaba e de ba ahenkan 93.3 FM so Jumadi a osugusu a wutie e ya maachi ni mu ene de obonka ta boboso de be somwo ka na se no se eye eniani mu ene ye be yi de ama wonti usi dwoma na wapebi ato no wakenkan na osugotumi atumu enkyene na atimi aboa wo akyerebe no eso no anopa nonso aboa pa osima no aduonum enkono 759 na odi achi wo Facebook live a ebo ye pa henkan 93.3 FM sa se de bonka ta nyina so de agugu oti ye kenkan na so odi achi na abo ni akoma kakanga kra na atimi enso abo Facebook ni YouTube na so ye dem YouTube no ye ahenkan 93.3 FM waduru ono ma ni die na obuo kwa so atwere kokko bi ho o se subscribe fa sa boss fa mami mo wabeka abusu akonti ye di dwumadie sunkon waso bia ye de ba be fontentan so ade ohia ne se ye bebo nkaye odo sa boss aye ne edam no ha ho ko hwe ebiem enu ano no na anuanum yenu ayesi nkonya de dabon kata mboso de eba no eye me adwen pa hene kofi me sa adwen papa na papa endi wanim kan me ne mmerima apedie the beauty queen mother Afia ampofoa na se odwudwi ba ko betu Facebook o se muhunu ye yes the to shani o ko bedo so nya da ko for chat send me your number meboa ama voice no masi ama boa send me your number you're so cute o de opa correct wazwani msosha Facebook no concept azewu Ghana na the informer da boka ta no na medi efrase de ama mo abusuafo the informer na ode eye ene osoafo eskasem tutu yeso no munyafo kenofori ata papa said odin say sum na no da bia wo ba wo hye white and na de wo bo suit and wo de a chese sia papa no ba bia duru no ehso awo ya batu a hye suit ni bi and wo de da hanom enye ono nko a na eye na grateful mo so boss onso mfonyi da no ya checherefo ka bomkuo ana wona ni abri enje ka boanu no and wo kire me say chama me ka kirew
enoma bia wo ye no yempe o atecherefo yempe o ana krofurata se maye wo dey boni be na maye wo ye nyina ye toto nneoma se de be ye nyina wo ben ha ye benya ska akra de aboa ma oban na atima ye putu nyuma de amaye no ombe so beti ase ye de na owe enti domestic ye debt exchange program no ana atecherefo kabom ko na gat for tremu se hwe sabani nim no ye na adwe se wode na tete na tepoi baba atecherefo so a ana omo ne de besi pa eti anwasem da bokatai ede aba na owie ya no ahwe omo na hwe Ghana aye enkrata Ghana husuo nkrata adwumadie ne ntotoye eso National Identification Authority for ana wonum so ekyerem se aye mrase badwane de made show one of town abaton pesua so okrujeto abrakwa enu wo ya allegations bi o kyerem se papa nso so kura wura kusi boatin watata papa yi watata ne sasan papa ni din mienu ana babia yewo no na adai wasi wokuta fake document bi enwo nsem bebre ana National Identification Authority for say de orua okrijeto abrakwa ekeka ni nyina no enya nokre oboa atrokoten ana wokeka eti enwo asem de boka tai ensoso ede aba ewo ha na a police for ambambofo yi ana omde atodwo kyeremu say omatimi abomoden say omadwuma pa ombo ni ntino chise ma pom de agu akwaso ene nkrofo makoma akudumienu wo nsa so mo pa chise pa dwuma omudi wa Ghana hanum nyina ne say ene ye wo ka obeso ma ye nwa kroma de ko hwew no ma wia ebi so kura so mo se da ko kronobo ankasa de tuo ko gira nkrofo so agye nkrofo agapade ene ade ebi so kura won so awudie ka ho omtimi ku ni nyina no san nkrofo ni nyanyankopon adawro makoma akudumienu omsa so mumu a chese no nsem de boka tai enso ede aba ewo hanamo a chese enya de ketwa kura na adodan kwa kufu ado Ghana mampanyini yase akorati abomode anei Joseph Sian Japan anei facilities bi aja nyakopon nam no so a watimi so akukurudie si wonum se gbam wakwako bia no na we no wachese 300 bed facility ene nei na dan kwa kufado wakwako bia no a chese ebebo adwuma wadre enso atimi ede aboa ho asem de boka tai ede aba we de informa de boka ta no ena ode enso ebayi Ahenkan newspaper ena mede to aso eno krafie ye nie na ya den sama ba papa na pay ene despite nam de na shase ene ya ka despite wa unim no papa na emri bi oton cassette a ode ne nani na mu ene sika papa no won nyansam ketwa hwe enwuma wa bie nso ankofo anya biye no enyasam kuma tiani e ukọ despite media ye hokra ne director owo odi ahenka kwa me ebo ho eneja odi ne nkui ye ja nyame aye adom a yenso yete ha no mu eja yenso yaji etui eti despite na wada hai na Ahenkan newspaper de abase ye wura kwa me despite enrada odi ni birthday wanyamfie no aduosia baako wadi nkyene pa wadi nkyene enu ti ene celebration ko swendra de ko fo popo brim chichi ko fo okropa na wo hwe cars upon cars ya edi ahim wait was it da bay obi so me second junior despite obi so despite wanya sister one me de me nya sister one no kwabna kwasti wo ho de ozo nya sister one no ayede no ayede also do nya sister one no o nya sister o di despite anam achi okay ento I said 40 mu de na oye junior despite enjanra de papa ni birthday no odi ye no ema nkofo kansam ehọ na nkofo hu omani suade hunu ne omudiri mu no ba bi etwifa ebi susu ye na yesusu eno so bi susu papa obi krasa ne papa emi so na busuafo kra so mi bi oti omka ene se hu de ja obi se ni ade afa hini obi se enam da mabra cassette mi tombio na so enya dro ye modern bo
Papa ni nyum no boy no. Oh. That's why sika bibiri. Enya dro. Eya modembo. Enti andro ya cars de ya wo mu display papa. Enya fitin kraya kwa mampon. Wano mu display papa na car ba ko na di ani mana despite tiram. Misi kai wo mo se nebo afia nebo na msesa na msehwe wo det na wo asa patrol car model bi na ni ohun nsa apotro car bi ba emiri bi a na ayi no ya kese ana mo sehwe we dia na boade no na mso na we dia da ben obi to what say I receive it. Receive it. Who receive it or say? We can't even na go fai. Obi say minya ka despite baba kokra. Onya na Onya no. Na go for ka say o. Mom kai na hello. Obutie, obuli mom ho. Obi say media ne sana hini o se de ne baba ku bi de sana hini o se obi se medi ha is that over here nga who dey to akwale wanyi si no se be fa sa it's 100 despite ya papa despite jai wo mu display sika be ye do sika ebeye de papa na papa no hwe movement that is ahobrasia so wom ahobrasie wom na omu ko school mu oni etwa cake mu no ono atwitwa acheche otwitwa acheche ahobrasie wom enti obi showaze dem so me wahu papa wani sika bebrebe wo de mambo sika ne tro mambo sika ne sika wode kwama demonstration school for the deaf no ewa mampon akuapem apoe mantem ha no de nani kire wankwa sentimentem o apoe mantem ha Yamanu a sebe omonte asem no omusuku ba ko ewo mampon akuapem ho ena papa despite okoye sikatu a okoto ho no agikum kayatu anka nipa nyina nkasa sikani mudro 200,000 Ghana cedis akwawie bremu 2 billion unya 1 billion de bede Pablo Agosti 1 billion. Oh, me di be ye. Only 2 billion. Satan way obi asa wabre. What 2 billion mattress, a bucket, and your mahudro baby anuane, ahudro bebre no na koma, suku no. Etiani oba AHENKAN newspaper ni mo ye twa ho mfoni e ato ha. Na ne space no no kro on share space nature ehya no na wayi ne 9 1 by 1 by 1 to so donipa ahobrase womti bible asem o ka bia no kro say odom ahobrase fo na hantan fo de osi wo mo kwan enti papa ya semi ene na ho keka ne na ho o kasa kra ya de mic ba no kro kasa kra kasa ho ya ne dene to say down to earth enti nyame ehira ne pante endo no so ne birthday okoshira nkofo my umbrella living legend o say ye nie agro nie behwem kina achem da behwe yen CMB achiri ho no mo hontrase bridge bi da ho no mo abubu September ni mu last year ene bubu yi assembly member they are two just say assembly na ko ma no tumo oda assembly brim central municipal assembly empenifu kwomwan watum konkom no maye konkom yase assembly fo ni si ho hontrase bridge na abuo eno na nkofo fa so na rahusem a na chese jane se yase enkokrafo ne fa so no moteteto nchaje so ofrefie se hello matia tomu o mu befa me mbeyi me ena mpanifu aka omano apam ho omusisi ho brim central municipal assembly senya mu hu ya September ni mu bridge na ebu ye no CMB odan CMB achiri ho ntrase bridge no yesre mu amon na assembly man de so abo mo atwa fecho yemfita duku yire wo mo enya yetu obi anyom no so yire wo mo no mo bo ni ge
ani obekọ na mpanifo mpese mebodi wo mu nsa gidigidi ewo ho eno nsam eda ha living legend yanie ani abra mu nsuo ne nso ani asoafa wo hye ensuwansuwa samso se bra mu nsuo ne de sese de aye no timpampa eche no a na eche ne sese kire wom timpa se poto dika se bra mu nsuo de sese de onya kra etikratai ahenkan newspaper ebo ho amane kopa kefo so aka kira ban ne se he abaye u god for oil de wo so wo de gold nunti Ghana hanomo ye bre wood manya gold mu de kwaje oil come clean muma ye hunu adekura wo mu ni pa ben na ye ntam gina ni no hwan na ji gold no company ben in fact muma ye hunu de ekọ ezanse yantiase setre fu abu adenti god for oil no kopek for so mu hunu adekura tuamu pa mu pese awia bom timpanifo nso torch se torch nso a solar munyu solar no mu produce light ma god for oil policy no awia mbom hire light nkom ni ye hunu de tuamu esanso mo so mo do ma adwene ntiso mo hunu ni empanifo pese o mo kire wo krom ha wey AHENKAN newspaper ene Friday upe bia kenkan ya ni animu nsam ne de agu hanti ko ahenkan ye page no so Facebook ubekọ no na da hotafa na gafra the daily statement the bokata no na me de eto aso amamuyi na we de IMF ana omugu so mo chechire semu no omo de atudwe chire mu se Ghana fo nyanto boase na munu msuo ntwan ope na Ghana economy no masabesim dada mu biem ese chia na achia emu ye eye den esene eye kasabe nyina enti wo de omo ka kire Ghana fo nyina so obi anya rehemu omo nya do musika no be so Ghana asene se bam 2024 de hwebe sabra na do danko agufo ado be kwa homije mu ono sabra na Ghana so edaudie eba beba ti ho asem de boka tai enso ede aba ewa hanomo na owie ya no wode Ghana man panyini na nado danko agufo ado akramfo nyina wode aba opanyini ba ko bi ka ho anaja omuye omasi nkonyan ekunyasi omasi ni nyina musa nkrata bebrebi egugu omanim na nado danko agufo ado okuta twerɛdua ana wode esensan eye entiase apam bi ase ni nyina ne se enei wacha so be ma ye free health care wono ma 77 peduasa omumfie na kwa animu no timi se obi wono ma waye oluman ohun oya abrewa ohun ntia no saa no okọ aya ayaresha bia se yenhwe ne yade bia eno an se yehwe ne free yennyine taku yennyine simpoa yennyine kapre ti sanse seye no na nadanko akufa do ate ase a eba be ye adwuma na aboa ye pa na enu achi no owura eye apreku kunadu apreku no ankane wo fen so north omra se bedwani no ni vonyi da ha wono so de atodwe kire mu se afimpinu ne aduonu enan obese otu frank adema MPP amanyoku no tonso atie sima ono so ba be ne campaign gidigidi ada oboka tai enso so ede aba ewa hanomo na owie ya no ana aye okoben mining ho omse osu kopio no okoben ho galamse ni bi koso ho gidigidi nya de ketwa ana ayefo mo no mchem se hwe yanti ase o bre mu nsuo ne aka ho asem sisi awo AHENKAN no super mu se nsuo na ase no yama mo fa ogala ne mra okoben ha anya adwuma to mo kire mu se o mamma obi biara o ye adwuma otu efoma gudia na so ya mra adwuma ho no mu bia no na afua no poly do 9 on pepan on sane nyoma away wo firi ho senya sa no mu sa so ne mu na so be yesi we the daily statement the oboka atani mu ensem ebusiama yantoa so emfama we eni ya toa so ne ya kwada find the oboka no wahwehwe nyoma wahwehwe nsem Ghana nsem ukoso etuo mu so wahwehwe nsem papa ede aba wo mu de mu so mu di hu hia mu pa nti nsem no omo credibility nti wo mu kan fenchum for National Identification Authority wono mo kasa wa ha se okuja to abra kwana ne ho akire no oda ha wo hwemfimfini ya kanamia owura akusibu atensha ena ye boss so tale ho ya kana kamia doko ya kana fim
na samwa na efu Kenya se okujeto omusuro ni je mfitem omusuro okujeto je mfitem papa wo ma hwehwe o monkrata mu a wo mu huedi bi ade eka ne sen edin fufuro bi a eka eye owura Victor Kusibu atan ho wo mu so mu hunu din fufuro bi a wo mu nya hunu yoti ensam okujeto ekeka bubo papa idin ne wo so double name omusi wo mu de mu double name bia etia ho nsem eneno na se ho no mo anso no asem bi ada ha se na sam no nyina ne se Ghana Armed Forces mama mamuntiti bini wa mu so ade asem bi abeto dwa mu se omusi ade bi ko so wobako na atututuo wa mu tututuo enam so mamra shebedwani yo wa bako central owura mahama ayarega wa bom sobo military for ne sobo so mo ka ho biro mo na wa mo hwe nyame anim ne obrosematiko puma tuo egu ade hye bi no so oboko a omu kunkofo nso omu so omu do omu ka omu kun obi ya enti ho nsam eda ha se be hwe ade afo na me hwe be hwe ade ni bako ni wo chechem so soja ni na botu soja fo nso babonte Ghana Armed Forces se omu nim ho hwe omu poma tuo nchiro bia so nku nipa nso enti ene aperi na nsi enti unya okọ page 4 the final the worker tabehunu ensam no mu ye atumu enche na alankwadwo kire maten ene wo se Ghana fo muntu manipa in fact wo beboa mo Ghana fo candidate fo no wo mo doso ene obati kiss obati atadwe obati kan san BMW edini dia doso pa nanso alanchira matende o danso eti onu alanche no ho e wa ha sei kratai enso atwa ediaba na ne nche hanu mwanso eya ha na edu maami bi oya yaso okura masters degree ewo economics mu na jese baomia odi baomia chu kakaka o maami oba okura masters degree o ewo economics mu ha na edu wase insurance company bi oni omu yadwuma wa ho mesi nchen na ho mesi nchen nyina se ade ni nkoyi enti ti se di oye poultry farmer ya nkokonye de yesu ko mankase mu aje bosu ko ba o pese ohu ni story no a de nam so ma mi ja adwuma wo ye insurance company adwuma wo ye wakokonye enkoko no ene o pe the friend at the bokrata ubehunu ensam de mami na mu enunti se de osi ekua de ehwepotre so no ene obeye wande obenye nkoko nti ehun nsam eda ha page 2 wo obomu nchiremu we ye the finder credibility na osi nokwasam no bekoso agina ho da no ohwe Ghana susumu a ensam ya nokware nko a no wande obeda na die enti truth stands observing Ghana in truth the obokata no aye the Ghanaian observer what the aye Ghana man panyini abede chire Bible quotation sa asem ni mudo Omai ya do musuno observing the Ghana in truth when I say Bible quotation ayazu na what the Ghana man panyini abede chire Dr. Alaji Mahamadu Bawumia fonye di aba anu wo kire mu se so yisi a gboruam e wo soro kokroko amanyeko MPP mu a atu ahene ni asi ahene no dodo na ditwi akodi aya Dr. Bawumia chi mu chem se Dr. Bawumia ana duru no so duru dombo so enti anu wasem da obaka tai ade aba dombo o se say adu dombo dombo adu dombo so okay nya dombo na free ayi su no minim se dombo Evia say edi dombo ayo dombo bikuro ma tuntu blem de say dombo di e fa no kwa tu bet e fa ma su mu na mi say dombo ya se mu dombo fo so mu bedi dombo fo se aduro mo so yo ti wo mo na eba dombo so de ya ne de nkwan ya evrade ede pa
nti ya na aye no na owie ye no na wode eye Ghana gas wono mo boss susufo nyidi aba wono o kire mu se ya bo na ba so mo chese papa na adwuma chese wo bo e wo Ghana gas wono mo no chese nya adwuma ketwa nti ya bo na ba so chese de oboka tai esoso de ho asem ede aba owie ye no aban mra nim ni panyini ya attorney general wono so de nsema wo de atodwa Owura Godfred ye bo adame no wo kire mu se aban na ni brabere no secretary se adwum de kankan no pre obetu ase no enya de ketwa aban ni abre pa to de hihye bi egu akwan so se obetu kita se adwum de kankan no pre yase te ho asem de oboka tai enso ede aba e wa hanomo sanso na nanado dankwa kufado ene Owura Joseph Sian Japan so blogger ne wasi ne kama wasi soldiers blog wasi ade asuo no mawi a chese we na asrafo na ebe kom so wahu ti anu se kama akopa hontoma efe ade oboka te so twa ho mfonyi ade aba na Owura Francis Adenimo so obi ono so pre so betu frank ade ama MPP amanyoko na fimpino ne aduno enan ena o chem se MPP amanyoko no enkabom enehia wo so mu nyina akom bom na omo hwese ko enkoden no o betimi so akon amanwoto no matimi abum se gen The Ghanaian Observer the oboka tanimu ensem Daily Analyst the oboka tano omudi omonye swari ya medepa ani antweni mienu ni as usual eguha eno mubun gung time ani oko school oboji asedo ya obi abo crying for breakfast no and I say lunch time closing ya de obotwene gurung uti gurung na just ampa ye ko break entintwene ne da say ye burum also without fear or favor na wo bontwene na so ususuro dia say ne bo entwene body ye ni akukuduro nenam eti wo mo botwene na kaso mo nsuro hu ena hwehwani wo so se bia wa MPP me do MPP me oh debi sa hwehwani me de obo mo nyanti ansam no so de omo dive omo de omo ya mo de ensam bebre no aneba ne bo so cry 3cd mo ya de na omo de aba se Ghana Armed Forces for mo se de si wo boko nipa nso awuo no omo nim ho maachi omo nka ho na ntimpanifo anwene ho bio ti yatwa ho mfoni ato ha aswafo abedi akira wo hwenkita wudi ensam so we kwado hwe amane bonsam so information deputy information minister swafo abedi akira wo hwe amane bonsam so wi kwadwo opon kruma free ho a na abedi akire no oyo ba so no eye ma me Fatimatu Abubakar woda ha no wo se aja na 111 nyese sika ni ho sika mpede de cash bi gu ho ya ko betimi de sisi ni tantantantam nanso ensase no lance no ensase asese wo mudi go sisi aja na 111 no eno na sese akoya ohaw ye dom so wo mu ko mu bunti ene o asase adwen wo asase unya asase wo kumase wo bi wo ho ene ehu omo eto omo se asase ho asem ye mpota ma de dom ka so mbesi no manya asase isi echirechire ne nkran no wo ba bi aya ehwo ya tight no wo munya ensase nties osis eno ne challenges ya wonum face ehwo nsam eda ha Ajazoro news maka acrobat mihu Ajazira maka Ajazoro news acrobat Ajazira said that onu no acrobat ya papa acrobat osu wakwa Ajazira eni Ajazira fo ho abasam ewa ha ya kwekwo bodrofo wo mani abre papa se die benti na Ajazira fo mo magidi chese mo wiase nyankofo hwem news na matimi afa kuntu ase pese Ghana fo din enti wo mso mbu afu papa ya pani eda hanom se ya kwekwo bodrofo pani Owura Joseph Edu woda ha na ni ambre pa wo se Ajazira fo aya report bi afa koko nkwada ya de omuwura koko jumadie mu child labor mu a o report ni ye false enya nokre en wo mo so wo ma report ya wie ti wo se ombedi wo hu dwuma pa wo se we di wasai
swai wakan tamma tintaso agu fam se pe anfa ne techra mansan fa biem taso na watia to wase tem no wo be man ko fo aso aye hye papa wa Jazira ho no mo achese ehonsam edahase na abushama me fra Jazira fo no na membra down hano mo so no ene akopia mu ewo kaswa Millennium City a ebushia wamanu dam kai ko ka yewo IGP we etiane ye twa Dr. George Akufu dampare mfoni afia ho ene ya tro se akopia mu kaswa Millennium City dia langade kunkofo ntinkofo so wu wo mu se langade nsam de they said yeah enya kura enye omu chese akakaben sam ni kokoti ni awuruka sam de asore papa ewo mpatam wonti omu sra IGP embra wo mu sra bem ehon sam eda ha se ne yase aposifo wono mu tankofo miensa bi enkofo bi so Roberts bi a esusu so makokum nipa miensa ewo wasankonya yase wo makwa kokunkum kofo bi am Roberts fu mako chesi nkofo bi akwadwo gold na wo entiati omuti gold for oil ni nti omo so say gold no mo pe ho gold no mo pe am Roberts ye wo kuro ha gold hu nti mako kum ni pamiensa ye say aposifo ani bra fechiro mo no mo so mu dia ne mra no ani omu bedi papa we are daily analyst the ubo krata na Republic Press da oboka tani mu ensem nie Republic Press da oboka tani obo amane said ye di kan e de ato odi mboko ehonum sisei allegation bi kwaso se asrafo wonum ehwe no mabotemamufo eban ehonum no sabio omo ankasa edi tumi aso mu nsem a omo ekunkum sabio temamufo ni binum a ene nipa be senso ana wonum kire mu se asrafo yi enso adwo mokra de afiri omo nsem na no na asrafo no Ghana Affords for Chemus on Montreal Munyan ma semi go phone wo fi sa enti omo de anu ye de aba mu chechem se nya no kre sa asem no woti no ba bia tugu ba bi nya no kre ba ko kra sei enso enim na owie ye no chirabosum yira sa ba be kasa wu na wanya newspaper mu ada wana nya newspaper mu ada case no no nya newspaper mu na Vacha se case na nya newspaper. And asam na critical. Say. Obenya madapa, wenya papa. Asabre hu. Na tie. Sa chirabusum. If ma chire mu se nya na yire na chi ba ko pra no wafa o. Na yire na eka o, nyam na meka. Na yire se aboafo mienu omu fi ono mo boa wo mo. Mates no. Makum mienu. Chirabusum anyem wo mo. Oso fi chirabusum anyem mienu. Gum. Eye gum. Pe, obete. Gum na eka, gum, papa gum. Papa gum. Oh. Gum. Made photo. Oba no kwafo mo obo gum be wo fie ho. O say gum. Obo de. Obo gum be. Gum be sure. Gum be. Ya ni go for. Hey. Ti ogume ofi onum na so for so jogu. Ba ya na nyom o. Na wa ya. Ma no ho ofe dodo. Seriously. Ajambo dia sem na akan. Na wo fa say, na yiri ne tire onya bad. Ma Ghana ma na e ba na nse uta hia bi. Oh mi sia bi wo. Wo fa kwa be e ya kwa be so na wo fa. O say uta fa he. O say meta fa he. Na say empesu asu ye. Oh. Aya de hu he wo. Awo dia wo. Made dienye. We ye wate. We ye. Na me di form yenu. Wo di don pyro. Aso mo. Ne party di gum no ya de den. Di party na so kira no. Made die wa ko load do de. Wa ko load say. So we see amedi. Obi da bi jaja obi a wa fa ne se beboa me. Ana beboa me. So am fata ayi. Beboa me am fa le mi ntantu. Adeye made adeye. Adeye beboa o. E wa adeye.
na no na adiyo na se so yadiyo nyina nya we de nya nyina nya o kan wante o se ne kwa wonko ohia mo amba be boa me obenya boa fu bi na so asori man so bo mo nsem uyo di na interpreter no kana no huye me shikase beka so no na ekase uyo di ati uyo di o ba we de wa kolo dudu dabi o me didi dabi oba na de na fi no o kan Ose ade na fi no obeka kire enye ne den obo se ade bo on me hye wo so a o de nya se suwahu beduru ba bia na aboro so sisi ana ye se nipa miensa no me say emfa ho ne nea ebesiw ni obi ntem say bia me no ye fine na uni me secret na o se bibia si me no nye fine biem enti secret ambeka kire wo ni nyina no o ka kire nkrofo enye wenya secret asamo wenya secret sira wonim na wonim sofo na kwagina asore dem maami mo antena no kasa o dabi o sofo na di kwagina asore dem sisi ya wasan se oba ba ko ka ho yi sa oba ba ko ka ho na me nim ejabo ho na di case ni ba montene eya sofo cha bo na case na beba dabi sankon na me ka ho asem ase oba no aja okọ ni baabi o dabi ka wanu tumi na tena baabi na ehuhu asore ho ekira wo so asomanu asomanu na so be clear na ba be clear na bi so ne ye clear ne kwa ide jai oso no oba bi yawo na kura ne ho fe awo ne kura ya se ya na kura we de ne ba be kire mu odne ba be kire mu IVF o se ai hwan ya ye di sperm ko ni e ko ye ai rubi no ko ye esa kwa ya se ne no fellow release yet ya se tu e no kwa no betimi ha ne no ni ba o se ne no ni o ma yes ai de ben de na bia our twins enya twins onu ankasa de na za baba na ankasa na anya me ka tem se sa kwa anya baba na yi na nya wo de wan hwa asema me I think say ho ne de ma me no ko ho no ma wan kasa yi say dabi se nipa no tie o se nipa no interview no so no wan kan hye ne se o de ba o on de ne se komodie dabi hu se asamba se ya onipa e fa no ho no o interview no a e wo se won so unya emotional intelligence we ne kakra na o control nipa no because asam si obi o pese o kan ye ha nyina no ye free enti wo mumu na wo se wo control no so that is na uja no na ebusa no o push no uja no ma na be keke keke ansem ne dia to waka wai mi dem support no waka enye na papa panimu wo yirim fa asem ne ma abonten na mo mu abekire mu se o pese o gibaja pade nyina nti oba no watra 13 years no o se be ya finie mo ba so fuma me wonte ha na yesi so fuma mi so foforo wo ho dada na ayi mbapa yi me ntana mbapa o papa aya kirikiri se ma ye na adwuma nti betima ka se mbapa aya kirikiri ya so ono ne wife timi tu kwan o timi tu kwan se o meka hwere do tu kwan na afini wo maya so wa kwantu mo tu kwan so ade ase eje wante ho wa so wa ka ono atu se we ni so ya de asi na wa ti be je Maakye be dwudwa mu di ase me so meka de ewu yes of maame foforo sa so wo ho yes wo ware kwasa ware makuo pani afia de o kan nyina se one word running through yes maame na nkasa voice maame ne se ne yire no se akunya okwa wo ba ye no makuo pani aware no enti ono te bankum na makuo pani so tinifa eno se pressure de ontimi eno odwane di ja eno odwane de eno ano also for it was we dwane ono to na makuo pani so quaresta ono so ya sign o se edi birthday di we eno wadwane ko nwane se atoti we o se mo o se edi birthday di we eno wadwane na ko gane ko tra okwa o si jame frɛ me adom akyɛdeɛ no ɛnya me yere dia o so abusu afɔ kra ɛnya ɔmo dia adom akyɛdeɛ atopa nazo nya opa ato asem atopa akyɛdeɛ nazo si wo mese omkwatwitwi we na ogwatwitwi we dia asem ya bi say no dia you do the do doing the do dia woye
na no masa kwachu no omo de ko adwen ni oma ko fo ya ni oma me ade we metias to no ba bonte no be kan no expect den no eso gina we no se ka ujai so fu jai wa ya wi ajama nka na wa ba ba chirichiri yesuma ah de mu ntie o se sai o so be o mampani a o de tabono be to condom so we mampani so do am ya da anu oba wo pa ah o de be to de condom Nani ni trimu pane sai. Mongo na mase ndante sampo anami ya. Wei. Mongo na mase ndare. Share policy. Condom. Just hwana. Yeah, the table to condom so. Wei. Dan so eto aba so obese nkofo vote. Obeto so me ensan. Wonye ni packet wo. Wonye ni patwa. Editina me mente madam na se no. It want to on. Ese ka kitwa bi nko be first lady. First lady dey na nka wo pe. Ja de kan ka fe ku no obewu kese. Dey no wo pe. Ko bewu. Na otu onu ma no wawie ni akofo bi wo fro. Ana no won parliament na ye bo obi dia. Ya da. Ai. Ka matuo sama. Wo ma yisu se wasi wo pe he. Ramatura mahama wo. Ramatuba wo bia. O kan na madam eni mu adi. Hey, no ba ba kike. Obuwa shada o kan bu eni masaka. Ramatuba wo mia. Na paper. Na sa ante ramatu hu ye de. No ye. Hey, do to Ghana pa wunim. Oh. Onim Samira ba mi. Hey, asemu. Was it do matra ma no? Do matra ma no. Ni ba go ba so atra di pa si trimoni. Table office for me a suspect. Hey. Kochro Ramatuba wo mi asese. Wa bra Ghana ha wati Samira tia. Asemu ni. E dey hwehwe ani mu no. Na won ti akọ aba for 10,000 ni di ye na wo so. Ko se chi. Let us say one more thing. Ba ayi papa na kasa so na ne hu. Bagman. Ah, to no so fa so che say o ti Ghana ha yi wonim se papa yi. Ne ho kafo a odo no. Happy hour no so di oni mu na dia. Na no kan want. Was it the actual gusu no okay? Oh, there be the actual gusu. The one grand thousand na work kai. To no dia. One so onim. The actual gusu also kan no answer. Wa anya de. Oh, asebu. O te Ghana ha yi udi Ramatu Tie ya say am fa ba ko. Am nya de. Fa ba ko a sansem we na we that. Asemu. Yes, sir. Ba sa so betimi ahwe mienu dia. Mo say ko fa sa asemi aba. Why you for dada mo ani nko ho. E dey fiada. E dey fiada. E fiada go fiaba. E ba ni ama. Yo. Sa da we no. Mo sa ko fa mbre. Da we ni ba ni. Gane ne do so. The one crata ne do so. The obodi aba na obodi be ba. Na yem fancy a. Na osofu chira bosom so wasem ka kire yen afiantie kakra obe ya da Ghana fo nyina efem nti be se me ka no motie yes sir o he ochi asof ma mentia da bi semunim sa ayira ebe afini kura ihu no yehu ne da ebinim yehu na osof ma wo hene oni abiem di birthday wi no dwane ko ovia etie oba Kani brebi oni asofo keka bomu nante. Okay. Ema ekotena radio so say men yusu aduro. Okay ade. Ebe afini kura ihu no. Yehu ne da. Ebinim yehu na osofo ma wo hene. Oni abiem di birthday wi no dwane ko. Ovia etie oba. Kani brebi oni asofo keka bomu nante. Okay. Ema ekotena radio so say men yusu aduro. Okay, ade obepa acho mam de che no. Jo. Enyewe. Eche o sati si mu no oguso ko. Okay. Me so be nim no dada. Say the why be pin no. Yes. Why be be atwam no. Etim ye very careful. Okay. Ngongonza for ha mutie ho ka no. Mo record onko. We the TV so be eti. We ase nyina ehwe. Wa, ye tie onyansa no. Di for kasa. Opie oko asoro ha no nama it's all because say
Shabosom any Obiako or Barbie, Fefe, Aquana Hofe. Papa B. Bon, some papa and your power, and your power, the young one casa. Oh, yet you, Yansano. Or the court. So a Jaware, court to see any wedding, Tinti Mignano, or Pejapadie, Ogusu court, Adia Cheno, Sad Meko court for say and Pammy Free Fee or Mamba Obium, okay. Adia Che or Sad court for Yanyan Koran Free Sem, oh, Adia Che or the court for saying made the 4 free or Mama made the 4 free or Assembly now be answering Wayaka. And the gun and Nibia who walk us was soft for your sin and ye catch and say on an intem at tea. That's all. A good tea, me minty and I will fear. That's all. And you are renting a bar. The big jack. Catch you when I say Jan Conconsano. Jan Conconsano, not to them. Not to me in your woman. Yes. Oh, fear. Yes, you, Yansano. Catch us all day. Jan Conconsano. Yes, to me, Casa. Onyame Fremeno, Name Cajon. No, you what? To me, a dear Mameno, and Yamne Meredia, and Yanabush and Fokladia, Menquana Yamefreme. Yes, sir. And I may a Juma. That's all. Cassa Amen. Amen. Obekame home. And also a 10 time. Go! Power so much of Yakopono. Nasana Yajuma. Eh, and my baby room. Ebi won fe papa bi ebi e kama me ko animu kura na se me hia mo amemmo beboa me ai famu nyina boso adwuma ne so papa apafo no sua mu sha apafo bebre bebam ai o ma me adwuma no hey Ewrade hey Grebu sem. Na di ojina chire no oya wani jine no. Wazo nyama papa ni yam. Ba abrante na o kasa ero obefiri kumase pe. Oh yeah. Oh na de wa. Obefiri. Oh yeah. Also forget to we dia men sanity. Wait sha. Na de eni pa. Oto ko so na ni bia. Oh na. Ni pa nyon ti of mama e wa so dem na abrante ni of mama nya fi. Hey. I don't know if you're now. Did you say? And I'm a papa on the young. Snap 2 minutes. To me, when you ya catch your boy, ya do bad Jim. Yeah, no waka ni na. Hey, as you di birthday be here. Hey, ya di ya we. One two and the animals of my mini. Di birthday di Ojaniko. Jane. What Mika say? So for my money, so for my me answer da. Hey, na aye dai. Na da do so for kana asem ai. Kana asem say o no ade. Kasa no crash. Na asem na ya chen so for asem. What's up, Grand Warfare? So, you're my power in the yam. Hey! Never pause over yam. Yakubo friend, no. Not 2 minutes and a year. And then we shall focus. Shut. I ran away by. I don't know. I'm going to have a so, can one was walking. Hey! Awesome. Hey! As of one get way. Oh, Debbie. And so of mama. Mama, baby, when you're up. That's what woman in the papa you. Hey. Okay. It's the iron the Sierra. The iron na Momo comma 2 minutes yamu hwedu. Say no more can share more. Sinam na 2 minutes yamu hwedu 2 minutes yamu hwedu 2 minutes am so. And we jirikajiri ankasa. Wow. Boy. 2 minutes yamu hwedu Ready. And my papa was so for him. Mama na was sending you to. Why yare? Man why yare? David. Mama kwa wale sura mini koju dase kochuchin komo no. Eye kasamanfo de ma Ghana Water Company Limited. Obe puye man temwa. Eja da so timi nkan no pe Maakye. Maakye obeto. Bejo so minya. Na hoye. Nyame ehu ye mobo na nso e.
Yeah, the radiasi. The radiasi. I don't pay about one chain. Ya maame Cecilia Abranda pa. And I watch they say Cecilia no ensu e wom Ghana ha. Nea asay pa. Eye bremu ensu. Bremu nsu de wepue mantemu. Sanete. Yo, me jiri se your maame asa no be no aka sa se ni na se wo nyina so a based on reports the Abren was on a minister in charge of water resources and yeah. It's in that day and as agencies now under her no and I say shena se no. Well I'm reporter the Abren was studying we say ampa the Erica correct bring in the no be see aka I got to bring me first. Now me jiri se nyawa wan so say o hwe be the bring etini free na and say achima papa mu ba bia na betwemo bunsu usi no akọ nyinem ansana asa akobo pra ewo achimo da mpotemu baby Ghana Water Company yesi other plant no nti am yi okasa no because no minim other rivers no omo figures but figures are na record in terms of the stability capability ne na situation na say the issue no ahono ayu finya ye poto afa no senior I am ya major NTU ya major utimi se bedu busu a utimi na baby kwa 5,000 utimi na baby kwa dia 7,000 NTU anka naka hwebi issue na hono kwa to no kebia abroso na dia 500 NTU that's what about here everything na motati I mean ya plant wa busu ene osino no I mean yes I mean ni say yatina ya juma traso kra be na otwa yes suspend the plant no ni na say issue no ya na hono ay poto bokum le say illegal mining ne ma infata ngofo no biremu no na ma ne basa nti you know ka say kra san e di dunya mu oba bi chibi kwa say agini ginja da say oh same easy but na men charge na no mo ne mpanifo mo ka bi yi no atimi dem na si form ma ano brase but ye be di dunya mu na no sapidai except pajama you chibi plant require suspending for the whole weekend from Friday up to the following Tuesday. It is a movie I'm giving say mama no when you saw out they can say now me give say yes so the issue no and boy that say you figures now you record no so I know she okay ko ba chibia plant no ka bro so 200 NTU but go be to me 3,000 na the 3,000 yeah be one so Chibi plan with the Chibi example, and a very modern 2014 was saying a commission plant. So it means almost equal all these factors. Say, we should know on the basis of now no planted that allowable and you say 200 and the planted should be able to run. They say it will be not 3,000, 4,000. I will Chibi. Okay, inti eba ne say ma sane mu processing nsuo no na mo de ma mo consumers hard drink on. Oh, and there, I said, was a can you book your book be mongo be and premium near Chiru. You know, can you say, if you say just about a double one at correct time, but the check here, yeah, records on you say, oh, especially Bush, you know, you book more than 5 times and send it to me produces you. I'm a month for. I see. Now, more Ghana Water Company. We are kwakoba ne say no den na monso mo ya fa ho because ye ntimi entina se nka se yi nsu ase ya eyebremu na yete ho hwe saa keke so se mo monfo ebisa na me chirim se o se state agencies na stakeholders no bia wo na bia na djuma kopem no bi so yen as Ghana Water Company you need some mandate no you need some 2 minutes say oh, the Sorano panel, your fuck you need to kind name a giant echo pamo, illegal miners. Yeah, say based on your report, and I said based on the experience and observation, not you send the report to the appropriate agencies, that is RISEC, MUSEC, DISEC, name, Water Resource Commission, you know. Neither more, no, so you know, be a simple but Ghana Water Company as a company, no, alone, no, cannot, I mean, and I said we don't have that mandate. It's here, we raise the alarm. For the appropriate stakeholders to act. Okay. Mate ma yenase na fe yemfa ensi bibia ne yebesa ba wonchen biom.
You can't see a resident. I'm just a native papa, Brima, your boy, the Huawei, when we see Yanana, GD money, you know, Yabasan, and I don't know, Yanina, Timam for you didn't say for what I say, the cost of the Empina. I mean, staff for somewhere I want to know about power. I mean, the whole community. Because you see, it's apart from other company, the other first video, it came up quite clearly. I don't know more. Omuni shows be almost standard raw. No about the other son of the crime. She said, would you do names most sensitive for try, especially to be here. Let me was what a company, the Boboka. Now, the Yankee Union, the Banner says, Bruce, and I say, and actually, church that they also constant raw, direct, and the idea also the Indian, on his own country. Yada sinti bibi ani abesa ba onchen bi mu. Yane kojo da se na kwatwetwe nkoma no Ghana Water Company Limited pue mantemu wo mokasamafo eno no we see a friend no Nana Yaw Fresher na also keep up the good work. I love you all. Yada sibibre Millicent Mate and so say keep up the good work no hey munye brofi yate yada sibibre Munkaila Jonas Eddie Free Eddie ya eno no ewo carry or say special regards and comma honorable Ophelia Mensa Hayford MP papa no dia trust no say a very important say ye nyina ye be ma ye ni akoso so NDC as a political party ni de amobetimi ayede masa ye share danka political party be a some serious so Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon say Ghana need also Ghana ye hiam paibo pa o hiam paibo because he see say near on mine no ne me ekono anyway so say o mampani akufu ado yam fam paibo ntan na chi no ntimi fix o mine no ne nyina ye ho entimi ento yen okay ye kwa animu no ye the other messages here and also some de abaka ho no so ye the ebema mo but in the meantime you know Mame fast dan koma Samchi Enterprise say men kan kire wo say ope materials papa di aye wo project say bi a wusi dan ana say wugu concrete bi ubehia cement e de adi dwuma de a eye Samchi Enterprise ene na no pay me kanfo e de amount Samchi Enterprise de nyamianim no kreni omo baaye no niema omo ye Ghana fo age omo atum ye bo omo abaso omo boaye papa sanse iron rods nketwa kese ni adantemo enchense de bodan so na wo pa Samchi Enterprise are ready say obeboa wo amane manyina tumi aye kama de amount ye wo achemodan mantra wache junction ho a obefre yen e wo 0243 583190 0243 583190 eno ne Samchi Enterprise Jubilee Hospital sa no payment kan kire se wo hododo a e wo se wutumi kɔ na kokɔhwe wapomuden na biaya okoko hapu din no enema nyina betimi akoso kama de ama ho Jubilee Hospital nti OPD ye hwe inpatient service ewo ho laboratory testing so ye test ahodo no a ewo ho no mo ye wo pharmacy sanso na antenatal care no oba wo fa yafunu a efiri bra wa fa yafunu ekopem obra wo bewo no ewo so mo wani kɔ ho enti sa wan hwe ye beka kofa how kase bi e de abrɛw nyankopɔn ma ne mparo ye wo postnatal care ne motai friend se me de me ba ne kɔ we no eno so ye be hwa koda no a efiri bra wo fa yafunu no ewo so ba betwa scan ne ye sa bofra no de yi na so na yi oyo ba bema ebre be mumpu na wo bewo no mema no so be check wo mo prostate ahwɛ se bibia gina ne nan so ansa ne de catheter show mo bema emu ni nyina Jubilee Hospital wo mo ada Roma no mu kra yemu a wo mo eboa yen kakra theater no so wo ho surgery bia ya ka kire se kokoye operation bia ya ka kire se koye no oba yen ho no mo ebehwe ne edi hu dwuma de ama wani utumi so mposa saa eyo hawo e wo se ye ma wo ahwehweni wade hye ana se wo se ye mu aduru keke de soso a eno no oba ebehwe ne etimi edi hu dwuma de ama ene ye fia de hypertension ene diabetes no ye gusu a ye man kire kwanya befa so obi di waduane ene kwanya befa so abanum waduru kwanya befa so nsu mpo obenom no ye gusu a ye kire manfo no ewo eye Jubilee Hospital insurance ye je eye private ye je national enintibra Jubilee na yentimi nhwe na enema nyina ntimi nkoso canteen so wo ho no mo a aduane bi a wo pe no benya bi adi ewo Jubilee Hospital 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 Jubilee Hospital omukrai mu achem
aboabo achimodan aboabo amantra bridge no so ha ena wo behunu Jubilee Hospital National Senior High School eye school kese e wo Kumase na yaba bebie ye nkrabata ne bi ewo achimodan kwanta se ne be ya omanfo ewo achim enclave ha no monso mbetumi a benefit di afri eso enu nti National Senior High School se men kan kire wo se yaba bebie ye campus no a facilities ene ne me ewo ho no eye kama pa ye kire science agric ye kire general act business home economics and a visual arts ye kire di nyina ewo national SHS ye no wo dan nkwanta ye facilities no bibia ye ready hostels wo ho bibia pese wo dadwojo ho wo pese wo free fie nso ba school de bia nso a eno ne ye de no eno so ya ye nhyehyɛ kama de ama na asukufo a aduonum 50 a omo bedi kan aba no ye mom scholarship 20% scholarship wa udi besua ade ekopem se ubewie me pa chawo obefre yen ewo 0540 079363 0540779363 and 0244 923636 0244 923636 for National Senior High School na yenye woso afei nyankopon ya adomo a match ne da etoso enan ye de dwumadie kase bi de brawo eye Amazing Training Foundation omo a omo kire se ne ye biodigester organic weedicide se ne ye nwa ye nam emire na ewo se ne ye no se ne ye semina air freshener se ne ye after wash no achi ointment bam yi parazone se ne ye no liquid soap shower gel alata samina se ne ye no ni nyina no ade se Amazing Training Foundation wo mo se men kan che o se nyankopon ya adoma match ne de toso enan wo mo de dwumadie kase ne de breso na afi de ne bekoso wo Church of Christ eno no odan runabout ho a Church of Christ odan runabout ho no mo aso dan na mu ena dwumadie no ebekoso eya no ahye ne so fa ho hyem na sa ne eman nsususua bi ye ka no Amazing Training Foundation dia unim wo mo o ba be ye bi pen o ba ye o ba ayi praise be aso dan kakraka yi a wo mobile ho no so ka wom omo an omasan aba no eni nti eya na ade ho ahye mebeboa papa omo kire se omo forms ne 50 Ghana cedis and a training fee no 200 Ghana cedis ye de daba ko be kire sa niam mebebo so nyina no nso bo pam ekopem se no na bebo a ena dwumadie no ye de ebe hyehye so ewo eye Church of Christ or dan runabout ho a free 0244 85 8110 0244 85 8110 and a 0544 054179 0544 054179 and only a number of free a year Amazing Training Foundation na omwetimi age woso abusuya ba bia yedru no ma yentwa ye homra ye ba ye bedi nkomo kakra so dim se NPP Enra womo National Council womo NEC National Executive Council omo kokuhyiaye omo yesen komo kwakope eda womo de bekwakoye primaries akoto abayi parliamentary candidate ena president presidential candidate ni nso so omo yesen komo kwakope day na omo de se adwumadi na kyehye so omo koya omo kowo abanchi anane brode ensem bebre ni pie honomo yekoba yebeka mu asema kire wo mu amutie boiling issuesendre nwumre no yedi mu nkomo bebre no ade kire mo nenso so ne yebehwe ne atimi eka mu asem kakra de akire mo me ne okasa enipa atwe wonti ba bepre eye frankakurafu dibre no omo ye makomaku edu 10 enipa du na atwe mu ti sisi ya yekoba yebebubo mu din eye hwan ne hwan mepa cho tie we ma yen ye ba ne aba beto aso Mawura supermarket
ama mani ate pa. Ebraba, Charles we and the fridge we dear. Misha, every Ghana. Hey, asani ya uyo di for one ne pepe every Ghana hefra broche nemu yadia broche bagana. WAS Bioengineering Ghana Limited. Accra niema biti say shells, fridges, trollers, baskets, afe sales decks and my 24 nyina sa wo store no. Eya shop anasa mo ni nyina wo benya wudie. Shopping mall ya me. Call Munchanya, Chelsea, or meet me about a shishi be what your mammy. Send your pen no sa pepe. How? Tell me what and your WAS Bioengineering Ghana Limited. Ewa amasama enkran. Wapay a chapia depona. Ubet Mr. Frewamu Mason 0240-530-496 and I say 0542-325-584 0509-994-592. Sir, me pebia, on bet me the abreme. One bet me the abron. Thank you. Me kwa hosesia. Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. What pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo tro so hwe ni nyina pass. Menua, am afra no ya dachi o. BC so hwe omo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na se sia me ne we ka say no. Womo bia admission a womo chi mmofra no. Form 1, Form 2. Konya da ho no se sia me ka say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan kire o. Ye se body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Okwan bia school be ma chire for me for so mmofra na pass ne de. Womo be ye. Wo school fees so de ye ne brother from boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma watch admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne se wo de wani be kire mu. E wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fre 0240-202-148. Anasa 0247-670-736. Ana 0500-041-317. Only believe senior high school. Yadia ye call. Say you can say Dominion herbal powder emma immune system and then kwabo wo ni peduam ni yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ni o adon the fine pa manum bi tina me di hu adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse enti na me kanfo ne aye ewo mi ni peduam no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twan seti anum wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata omo manufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054-315-8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Super some cement any superstar cement and sisi adie mesin for the contractor for nyina tuagu so eye some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba enti wo ye mesin ni wo ye contractor wo be ye project bia eye super some cement any superstar cement and no necessary water and one day ni grade no eye 42.5 hour and 32.5 hour na so ukoto superstar cementa and no say 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa a year 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina a some G's enterprise and now go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye
Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pacho yeda se ufidie no eda so da ha wu etie yen simano enum ena abo apa no pa no nkron eho hye ne nso maache eno an yegusu a yete akonya kese so a ye di ho eye chiame de ma wo no me pacho wadwe nkyere no so betumi di aba na yakenkan kakra edi atoa so ama wonti me hyase ye de free ha no adwoa Roberta me say so KFM eno de aba no say oh God has seen us through another week has ended. Yeda si Nyankopon wahunu ye mobo kakra na watwe no yede baako akugu foforo enso ebeba na no obo maba so abra na me to nwom no se na de voice no ye kakra na no obisa wo se me no me to auto treble tenor ana eye bass nko a Ajwa Roberta Osinchi ankomane maami efia mansa awowo achim osrasi Jerusalem odo pa eninti eya no ahye ne nso o say happy birthday enkoma sister Patricia Stephanie Esiedua owo tema Patricia Stephanie Esiedua ewo tema o say wishing God's grace, more years and much success from the family, especially Ajwa Roberta, Mrs. KFM, Kwabenya Hills. Nedia wode ebaye no nti Ajwa Roberta, wishing sister Patricia, Stephanie Esiedua Intema a glorious happy birthday. Live long and prosper. Nedia wode baye no. Sorry na Saturday one day I will sorry. I will just stand up and dance. Don't worry. Minimu sapa asa. O ba sorry a nkrofo be di adanse ye se ye ba na sapa de a obo de oyade enti de ya no aba sorry be bisa me yade papa na ha no omo camera no ntini ya na mete ho no se me sorry sai wo so mu pagya camera no nso ye wu pagya kosoro ba form no na ne komu ye mre enti ya na mete ho no enti ya no mate ase de ama me 2 pm o de na makan adi ya o de no nso makan we see a friend Enoch odi free asaman kese na odi aba o se sisi ade de ekoso no bibie nu hono ma enwanwa biom so mampani amemu ekoyi se nkoyi no nye enwanwa biom yehunu bibia ne de odi aba eno no Salia Fusaini said good morning, fantastic host and your cherished listeners as well. Osene regards enkoma a Greek minister Dr. Owusu free ya koto atopa ochiane pa na ose owugidie se dachi ono ene beba betoa omampani akufu ado ne nwumadi a odi no eso nas edi fufu no say fellow IMF policy regulation to serve Ghanaians better. Happy birthday enko and former doctor say Kwame despite belated one ne dia odi aba no hey edin ma me nkwa o man so na fei me ne owura William Buwadi oye CEO edema educate Africa Institute yana ne kwatwetwe enkomo opani wuti me nka na fam so ni ma che yenia na bibia bokode adom ne ahwe nti ene yesenda ye the radiase na maso ye hon so bokode bibia de din pa nyama akoso na mo kire se categories e dia ba A B C D ne kenka ho ne yenyim free Ghana education system wo mo hyehyɛ mu maka bibisa wo kire mu sɛn yo maminchia woni watiefo nyina ene wa hwefo Facebook yaka bibisa na it has to do with solution pe edia free bribery and corruption or pe di etuasie or education system no enkan no na obi tro BC so ni na so qualifier na wako school of your choice and now energy into ba be we are BC because of it so BC no the schools neba now what selected for it is a placement system no bring us na so more process na normal select according to uvida obenya no any school no na ye do at home sadie we invitiation na eni ho omampani kofo penso e no hu se headmasters bi ejeje koko mponche ani nwan because of obi pese or den baba ni school and even it got to a point ubona ofra bibria akodi twi abodom pem e wo school ba akumu
we call different schools no na kitwe bi a mo pe enipa eti 2005 and one penny for e dey ba say for equity and transparency no ye dey sa computerized school selection placement system eba na nka ba be yi sa na manyina efro enti u kanko ade a from 6 to 30 no any year na computer na distribute equally no obi atmanya bi akọ ene yes ye yi sa iska na omoji wase no afiri ho a akwakodi esoro ho ene esoro de ene kwampo de eduhwem esen ase ho de na ekoso wo bibi no. So to cut it off and to end it, we should stop the ABCD category of SHS in the country. Name we are more than say you be improve all schools say all that school. Eye school wo BBBAB laboratories ni nyama nyina bia. Ene na yenko atefa na yenko ye bi o ni area yakọ central region. Yakọ all the regions, every district. School bia wo bia na yen develop ni nyina na yen transform na yen standard. Na nkwa ko ba say me school we develop until ye dey na to ka category A. Eti chinchina ye say me ba ko ho. Eti ye say me ba no wan twanko an dia ene ma ko tie sika na ye dey na so. And that is what is happening today. I dey a placement for sale expose yi e buy. And even before this, back in 2020, I met a couple of people they were doing these things and they were from even private schools now mo person mo fani enya category A schools. Etimi influencing conform do mama abani school. Etimi ya say scrapping category A B C D no and the akane flow. I think it will cut off the bribery and corruption or reduce it. But only say we don't live in isolation as Ghana and as mine, and your education system also compete with other countries. And to say yes, it is our standard. Be the two say we a category A. And my almost you say ni category A no, and more modern. Now nyina ma me what the same level. Minia, o patre say ebe buama ye mofra no ebetimi akonkan na ometimi amati to the western world, right? Ni nyina ka ho bi. Very good. Eti are we saying say o man na ye wo mu no ye discrimination na ya transform e bi mo to meet the international market na e bi mu de inform ko BCD they are not supposed to be transformed to meet the international market ana. But say oba ye krompo ye dwuma ye media houses no ahemfo chinye e bi didi bi achi and say we media house bi na hunu say wo counterpart and say wo opponent bo ne ho modern na e bi asa ani munyam no nso wo pe bi a umia wo niemem enti unyi ni say eno no beboa. So that is a nice suggestion e dey ba bonten say Odasco category A, St. Augustine, this had the order view, category A. Ye call school near ye call excursioner. Facilities on more. And I'm much to do that category, no. And Coban say ye call science lab, number of frantic classroom, and almost to be asset. And Coban say ye per month, Eddie Achradie, teacher needs a bini ho. Or those category schools here working. But you call more B, C, D, and F now. So we are telling the government to say the government should make all the schools standard. Ghana and found watch more than or a jobie or osurase and now asianse. Now quite a sec. And put to our course for that school, a bit so quite a sec. A bit so quite jobie senior high school, any order view. In that order, no, we are transforming every Ghanaian because we are building the country with Ghanaians. It's the other thing that you making sure say ebimu there, the Biomko school and cost running ebimu. Okay. You are buying no, very nice. You have one more. Yamana will say, school view how I develop here we own your home. Now I'm calling developing on developing. No money now because we talk of future leaders, and so we are segregating it. Future leaders na yesi ye body wo no ye sa titem say bi mu de ye bedom hie pa eje bi mu so can't be any person ye building and our future leaders know how are we training them ediminia to cut it short to end this bribery and corruption okay
Then transforming every senior high school. And you will talk the part of your category A teachers, our Ghana. Say our category A school, by extension, we will do. We don't have category A teachers, B teachers. So why do we have category A schools? Nurses, doctors, CEOs, engineers, amuti o ma we mu ensuo to kakra bi ana eya fa yen. Your categories woman. Politicians, do we have categories in the politicians? The core category D school no. Or tina bi obeye doctor. Na the core category A school no or tina bi obeye doctor. And then ye patre said your core A school no better doctor than the other na. Your core, however, your core hospitals are. I check doctors no qualifications and I'm so minia to build a country, but not political parties and achieve personal political ambitions. No, we should standardize all schools in the country. Okay, very well. And I think that will help us. Very well. But not very category A, B, C, D, senior high schools. Okay. Universities are any category A university. University or more first class. What are they doing? Okay, I think our point has been made very, very well. And you better senior yes, you be any about champion. Okay, enti yani William Buedi CEO Educate Africa Institute and then to train and come on my main sign for some messages amodi abanin so Hernandez Fidel Hayford as a good morning host. Your friend Fidel made free takra de kwisimintim and I'm a day eba say ye persi a breaky 8 in dia enyantiantia mu kekewu. I was see a shed up will be obebuana mo 8 no matimi breaking na ye. Onipa obetimi aboa MPP for no mo 8 no ma breaking no. Ono wan so any doctor a free ye akoto. Or ye very competent or no pen we nipa obetimi aboa ama en pepe one wetimi breaking 8 no delegate ya was so kwa also we gidi so be reward Edmond Chei our parliamentary primaries no nti eno so ho asem no Stephen Boache and so dear or dear Benye or say good morning dear host your friend Stephen me wo Winiba na Kufuado and was saying Unya Gidi or Dr. Free Yakutomu yo Modia Mo Akuto campaign no Amashasi no anoding Stephen was saying so say AHENKAN the Almighty God bless you all admirefo amoho yeda say and I win so say a friend KK or the free car so and a buy ye American Town Kinky House on your say happy birthday and confirm Honorable Mavis Howard Kumsen and any birthday into no man happy birthday. So Charles Marfon say happy belated birthday to on one kasane ho or say a live our Prudential Bank Limited Ring Road Central ewo Accra Nedi or Diabano no teacher kuju tepanyina susu and so say Chiankoma Honorable Eric Nanajiman Prempe Nadmo Director General or say the ekoso no kujetu yanka kujetu ho asem wa ha Stephen or say wasamba wa ha no say AHENKAN you do all your friend Stephen me war Frimpon Enterprise okay Frimpon Enterprise and pay a church ya munyina adwumafo am ho no mo or say happy Friday and koma Frimpon adwumafo ni nyina Frimpon Enterprise adwumafo ni nyina nyankopon enhyira wo munyina na onhwe won so especially ne boss nyankopon kan ho pa Amisco Spelele nso say happy birthday and confirm Honorable Mavis Howard Kumsen nyankopon kan ho na unhyira ne papa na akua moa boaten enso so de ne de aba na wo kire se new pool a ebekoso no kire se omampanin abedi akiri Mahamadu Bawumia edikan nyankopon yadom obedi nkonim nso so de ama wo mo ni ajein kraku enso se yetai friend Papa J. Good morning, Obuoba Ofori Amanfo. Kindly wish these wonderful personalities, Honorable Mavis Howard Kumsen and Honorable Oseichi Mensah Bunsu, a wonderful birthday for me. Greetings to Engineer Emmanuel Kofi Apoy, Regional Engineer, Ewo ECG Tema. Thanks. And Odia Twason say the best in the East. Hashtag no. Anku Emmanuel, and also Boba and Timachi. Good morning. Keep the fire burning here. That say. Or say friend Ima or Achim or Damn Morning Star.
Ima Yedasi Bebre, Yaw Isaac, and say good morning, Ahenkan FM Ayiko, and Millicent Mate, and so the Abo has to keep up the good work. Yedasi. If you can keep yours as welcoming. Ebe cancer wa hana mo ebe kin kan kama edi mamo nti won say mo messages amode ba ni nyina ya kan ni nyina nti wo de ma ya won so betumi edi aba soboti ma men kan ho asem nkyerɛw ansa na ma ba MPP fo no ho soboti yaje atum na soboti no de e boost wo immune system anope ya hoade amanya amano dam nyina na e soboti adaroma me wo box ni bi wo fie o so mo de ba sa no ane ya age box no ya na yeso wasanfo nsa no ho yade but ye ha de wo de aduro ni ba ye bagi bi ahwe ye be so ahwe enye papa ye be kan wati kwa ma ade ade akọ eni nti nduro ya na ye bo ho dawro ha ni nyina na ye so bi hwe eye jirikagiri mema isom eni kofi agiri mo so wo de ba na ejirikagiri power wawa ni abo akira ma kofi agiri mo ana se eyi testing officer Nelson no waje agina mu so that ye nti de wo de beba bia na ye so bi hwe ansa na ye bo ho dawro soboti no eno me na me ye ho ambassador na soboti ne me bobbo gina pintin empower ye bodwuma sa me pa chawo eye soboti e boost wo immune system no nti wo a wo ta yare no e bia na wo nkwamwa no mo ho enye den ma wo nsanka soboti ni bi na emma wa ho den power wa ne fa bobra so that ase soboti no enye bibi huhuhu bia ya no leptin send a lifting form tie no sabe pe ni aye soboti no eye neat wow beto be ye free box nim ene e mienu na wo pa wayi bag no na wo de atun su hie de no ne obetimi anom no wo de atum eye de ni wi a wabone gwan de chichi kakra tum abone gwan ye kra de me no ma me mfa chichiri ntum wo gwan ahoden nko a soboti na tie ha akakaduro wom hwentia wom pepere wom abrobe mako ene ye de afra. Can you imagine? 100% natural ingredients, you know. 100% natural. Ma wonsanka bi obu ono mani me mpe caffeine pa cho so boti ye free caffeine caffeine free caffeine bi anim ntu so betumi abo ene me vegetarian ene nyenyenyenyen bo hwene sa mpa cho onso so boti no obetumi do ho ahyem no abobo bi sanse ebeboa o papa soboti ma wonsanka bi na emwa wo Omanfo wa chimodan call Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise na ya provision store anti adwan so okon ho no mo ame maame wa gibia gu ne shop ni ho no mo a won sabe ka bi enti omanfo am Roma soro ho no ni nyina de call dan o tan wase ho no mu nyina mo mfro mra soro ho na mo mra anti adwa ni mu odin keke soboti no a o ene wabobaa anti adwa krampo me ha mani nkan obetumi akọ America si yentu America free Our Lady of Fatima ho emfam furu be pono nko odan utan ho wobeko anti ajo wobeko hu odene keke me pacho yesoboti no 0551 119620 0551 119620 and 0244 087695 0244 087695 eno ye number abefre eye Ayimina Enterprise do me wo mo e wo market ho a ubehunu won Winner Senior High School eyen ye diem Winner Senior High School ehwa na ekokosua ade Winner Senior High School ehwa na eje ye ntete na ne etie nie ukọ Winner Senior High School a Ghana Education Service aje omo atum omo de omo stamp apem omo nkrata so se pan an mo betumi afa disuafo na ma kire omo General Art mo betumi a kire omo General Science and ase Pure Science mo betumi a kire omo Business Home Economics Agric Science mo betumi a kire no ene se yate na uba winners ya abusua ye wasase a ya gene se yantam da ho gbagbagba hostels no so dan ye kama pa ubenya asumdie sua de ama wa ho atɔ na enya de sua nko ampo na uba winners ye de ma wo ye side nyamesuro Kristo suro Allah suro de san hyew mu nti wumfiri hɔ no mo no obi ade da hɔ a onkofa wumfiri hɔ no mo no ubeye pani ni ade tua dibre bia no a ubedi nokora ma onkrofo ubekun ho asom ye de saa de no sense of patriotism no ene di wura mu ye di nyamesuro no ewura mu ye mo ye discipline uwie winners ya onkonko didi nkochiachia wa no nipam babia na udidi
obobra pa anything you say discipline is a hallmark winners okoba obedi ho adanse e ba cho fa aba ne koho e bia no de na kotu school bi mu na sane indiscipline ye bu nkama fa nkwala ne so no akwala no kra onhua ne ngoma sese wo mu ade obie school obae no omo call first term omo ma kwan oba fie sese na tade de da ne to ase ne wakosua ba no e ba cho yini free one ten ne fa no besen ko winners na principal amuzu and discipline akwala no na omra me ye panim papa winners senior high school nkoko unya tra Obuoba village Chidom restaurant no ye ne ne di animu hwe bon se Captain Jesus ne signboard no gina ho kireben saa kwan no afa so ko animu a na fakọ eye winners campus ho no ma no payi eno mechia wo ma mi bi wa bie provision store wo saa mpotemo ho winners mpotemo ho ye frɛ no eno obi okọ winners ebe kai se eno wa be boa winners fo pa enti eno anopai memo ache ye mi wie pe me frɛ ma kai wo enti bi ba cho fa ba no ko winners na konko gentete papa o me ye panim papa so wo de ne ekoto ho amana kosua de ana obi firifie na wakọ ni nyina ye won hyehyɛ ne kama ɛwɔ hɔ ebia na oyɛ dwumani wa tra o train si so onso wo pɛsɛ wo toa wa desua so bra winners ye bɛyɛ hyehyɛ kama a won so wo betumi atro atwa ne brem na afi okɔ anim na ne ɛwɔ mu kura no ni twa to ne sɛ winners hɔ a campus hɔ a ɛna wasi nsɔhwɛ ne ye tworo no nti ya nso amu ngu ka mu ne ye kɔtworo nsɔhwɛ ne wɔ campus ha ye fa ha ye sin ha wo bɛ wɔbere ho wo bɛ du kura wo kwakɔtworo exams no wa brɛ but winners de wasi no ye tworo wɔ campus hɔ a ye tworo wasi no wɔ campus hɔ a teacher fo no nso so no wa kyerɛ ade no ɛyɛ examiners wa yɛ examiners omutirimu abɔbew ɔmo bɛ kyerɛ mo atwa na yɛ kama na yasa tena se ehunu sɛ enkwada no omusa na wotete wo mo no a mo ani kɔ ho a ɔmo so aba a omre from ɛni nti yɛ winners divine academy ɛde aba yɛ kyerɛ nkwada no nkwala abremu no a ni yɛ di nyamesuro ne wuro mu ya kyerɛ wo mo ɔman bapa esu ɔho yɛ de hyase free hɔ nti yɛ de divine academy no nso so de aba a free crèche nursery kindergarten lower any upper primary ni nyina yɛ kyerɛ junior high school nso so wɔ hɔ obetumi de akola ne de aba otie me ɔsɛ betumi de akola na akɔda school mu hɔ mpakyɛ wan obetumi your facilities bebree wɔ hɔ no mu a ɛbɛboa pa afei wɔn nso so a free fie ba day for no ɛno nso so yɛ wɔ cars bebree wɔ hɔ a yɛde so wɔn free fie ɛde aba school yɛ pon school nso yɛ asan de aso wɔn ɛde wɔn akɔ fie asomdwe mu mepacho ɛyɛ winners divine academy wobetumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0244 571927 0244 571927 ɛna 0208 193788 0208 193788 winners senior high school discipline is our hallmark yɛnkɔ ahoma ne so na yɛnkɔnkɔbɔ enkomo yɛne owura Musa Dankwa Global Analytics and I say Global Info Analytics wono ene executive director wada ano Eja Musa what me kan FM suni ma chen obeni mi muso na bibi aboko de na dum ye de radio ase ye nim se ye ba Ghana ha na ye ka amanyo abatwo hwan na edi nkonim hwan na area hwan na wasi wojai politics kura no koton jeni mo na mo ye saa enhwehwemu no a ne amo ye de ba bia nso ya na emu eda ho pepepepepepe na ye ya ne ntie sɛ mo asan ye kakra e de afa parliamentary enso so ɛho MPC no omo a mususu sɛ ye beto atia wo mo ene omo ebeto a wo mo dwumadie so saa ne tie a wadaroma enkyeremu ne sɛn yo me da se me akonya obi amai yeah, national tracking poll between December 31st and January 15th. I bisa MPP who assembly NPC for assembly the account. The sign bisa MPP no so omhon sem e wo that poll. In the afena yet do MPP so a dey performance to do. So a part of the main poll na but afena do MPP no so. Okay, enti we no regions dodo sen na mode sa mo survey de hye so.
16 regions. 16 regions in India. Only, yes, by only 82 constituencies. Okay. 82 constituencies. Okay. Ansana yebeba other regions no so no yesi ni osu esu nani nti yen wa puema ntemu yi de constituencies be na mokọ ye na ehon so asem ne tesen. Eastern na anayebo Eastern. Yes, yen ha ne Eastern. Eastern, okay. Mamo begin by Eastern. Yen ha ne 33 constituencies. Yo, maybe mam ye ba Okay. Mate. Enti ye by coupon. Moko e coupon. Yes. Okay. Ye call okre. And so one do diri. And ye call aye swami. And ye call pantia panof. And ye call a farm place north and south. And one, yes. Oh, okay. Yeah, actually, I had your mama. Oh, okay. Okay. Enti, baby, I'm going no send a home community because you say a coupon or call no more. Mammy do queer. Yet it is a baby and one cubium, sunset, what is a boys are bre, ba. Enti, a home community saying it, yeah. Yo, Mamu do queer a coupon. Mammy call a particular amount because in the file now. Okay. Okay. No, Mammy do queer. Okay. The design said, how do they rate their performance? 1% said excellent, 6% said good, average 3%, poor 90%, low opinion 0. I see. And more the candidate for no a likely some be ban so to home kakra. Daddy, and you're making a call. Sitting MPs, no. Yes, sitting MP. Oh, okay. But still, our man phone with Mujidi say, or baby, you want better man. We are confident about it because we share or mom say, how likely are you going to vote for her? 8% said likely, neutral 1%, unlikely 91%. Hey, I don't think that she will survive. I said, no. Yes. I see. Enti yemfu on yemesin kwa yensu ano. Ayensu ano na yenim se ehɔ ne ye NPP for wo mu seat. Na mentemi wase esi wo mu ankasa party ne mu na ma asem kese to won. As we speak, you know, yenim se Adi ono na oye member of parliament NDC. Ono no ni gina bia te sen. Okay. O share me performance almost excellent there 4%. Good 23%. Average 38%, poor 34%. We share the chance of re-election. Likely, 44%. Neutral 24%. Unlikely 31%. So he is more likely to be re-elected than voted out. I see. But say Oko parliamentary the omo no sa 50 plus 1 vote quota no and cover omo. And cover but we almost neutral. 24%. You know, so completely account one in the I see. Unlikely 31%. Unlikely 31. And unlikely 44. I see. Afi uko okre no yenim say hono na local government minister or no so or kwa na wo ba. Okay, there was a problem. Or safe and secure. Excellent, 58%. Good, 22%. Average, 3, 4, 7. Okay, likely of re-election, 88% said likely to vote for him. Neutral, 5%. Unlikely, 7%. So he has no problem.
Enti eno no bia send message aba wo kire se miaye bisa o kekan ne de ho no wo ye den a omo be wini nti ade na ba bi ti se akwatia ho no eja dem den na wo ma ba bi ti se ukwa from plains soro ho no a ba bi a no so MPP fo amadwe so omo ba gie yi ya amon kokoko ho no mum ye polo ne ye njusu bebe ye fe na bebe amon ko fe ko ba bi a system selection based on random selection. Machine in fire, you link. Oh, okay. A national pool doing it at random. And yes, you skew the result. Because the purpose of the poll is not really assess the parliamentary candidate. So, if you empty the one, then Kabea or my net community, therefore, on general issues, and let you move them campaign into a different purpose. But more consider now, more be consider Akwetian so. There was a number of things there. You check what is going on in the hot seat now. But the reason we are doing what we are doing is that we are doing entirely random national polls. Okay. And random national polls, you can't pick and choose where you want to go. Otherwise, you will be biased in selecting the places. Okay. In general, no, 16 regions, any selected constituencies, best 82, I will say, more visit, you know. Is it likely, say, majority, no, a best switchy, and I said the parliament, it is an a best switchy. I mean, at the moment, it's not looking good for the MPP, from what we are seeing. Maybe I'm going to MPP for a lose on. A lot more of them are at risk than safe. But baby to say a coupon where I walk in say, you know, say MP no or no cry elusua. Any MPP, a whole seat in the MPP befa. Yes, of course. We know that Oshe baby to say one is contested. Oshe what we call a firm pick up and not the audio one way that they call. It's the one is another place that any very secure at the moment. But someone who has been the MPPO. Well, but historically yes, but this is what is happening. Even NDC lost hope. So anything can happen. I see. But in all no, NPP betimi enya majority our Eastern region. Well, you see, we haven't looked at the entire Eastern region. So we are limiting ourselves to what or where we went to. So you read the poll in that context. Don't try to expand it because that is not the purpose of the poll. I see. But in summary, no, baby, I'm visiting the sitting MPs. Likely say be na some of them, yes, because of how unpopular they are, they will go on to lose their primary. They will not even get a chance to come to election. I see. And talking of primaries, you know, we must say more analysis na ya mo ye survey, but ni nyina akwa ya manyosem no a menye wadwen kire yensue a bit away from more analysis na mo survey ya mo kokoye no. Ebi no mo call for early conference NPP emu. Say ye foul advisor, what will be your advice to them? No, I'm not advising, but I have a comment generally on that. Okay. You know, and I've always said NPP is on a good shape when it comes to 2024 election. And nobody can deny that they're on a good shape. Anybody who denies that is just lying straightforward. They know. So to be able to fix things, you know, the earlier, the better. So if you are ahead and you have advantage, then you can wait until late. But when you are behind, it means you have to do a lot more work, and time will not be on your side. This is the mathematics you should take into account. And see, not just say in all, no, you can say early conference in the Absolutely. But a bit more so a hoodie opinion say fine early conference ya mo kwako kan o hwe one more party constitution nso a wa obabe Frank Krafo no o na party ni nyina pay allegiance to you and wa obabe leader of the party and your sign was sitting president ekobasa
enkonkofa sa parallel leadership no mfam ba as a obi abe na dwene say o kire muscles kakra. It's a balancing act. Which one is more important to you? It's a balancing act. Right? You can't have everything perfect. But if you have a system that is disciplined, and you have a system that has people who are working focused with the government, and then those who are focused on party issues, those issues will come, but will not be that detrimental. You know, and it happens to every party that is in 8 year term or 8 years. So you can't avoid it. It's a reality of life, political life in this country. So how do you deal with it? It's the issue. Sometimes we tend to push issues under the carpet, thinking that it will go away, but it won't go away. You have to address them. It's a choice. And if you feel that you are in a stronger position and you don't want to have an early Congress because of this issue, then fine. You will leave that Congress later part of the year, and then you go to Congress, and you go on to win the election. But with all those terms, the PMP bonus, they are in a very bad place. So what do you wait last minute before you can start campaigning, or I don't know. It's their choice, but this is my your my, comment. My comment. Yes. Okay. All right. And mamisa this final one na fe minja on ekokoto wa adwuma so. Nia medi kan bi sai no na eno no fa presidential no eho. And yeah, parliamentary no say you call for early conference now and as it stands no oko parliament as a more or less like a hang parliament. It is a kakra bi a wo mu nso ye kokoto primary si na ekoyi bebre na afrim na wo mu subu kofu a one we are not government business of the day ebe yedin. No, you see, did we know that we have this hang parliament? So when we are setting down rules, you must be pragmatic. You shouldn't think that it will always be this way. There must always be what if. And that's what we don't do well in this country. What if we think everything is normal? Then when we find a situation, we have nothing else to think about. So there are people who have brains who can think and find a way. I see. But I just say that the wait and before primaries and then the MP, whatever it is they do at a point in time, so people who right now for parliament go to their own campaign. So that one, it cannot be zero. So the earlier they do it, the better for them. No, I mean, for my view, in terms of the presidential, that I think it is area for them. But as for the MPs, maybe that can be worked on. But as for the presidential, that is very, very the way it is now. I mean, they have to be able to think that, look, are we in a strong position? Are we in the best position to wait until late? Or because we are in a very bad shape, we need to start talking to Ghanaians early enough to convince them. Because there are people who said they will not go to vote. Okay, now, a year later, it will take you longer before you can convince them. By that time, that's not better you. I see. So you must know where the parties stand, what the issues are, what can you do? Is the time good enough? If your opponent in a stronger position than you are, how long can it take to claw back the advantage you have? Okay, yera musama yana se bibia ne yebesa ba wonchen bi meje di se e free sabre ko ne de service no be ye bebre na na nyame bua next one be okay ye da sia no pay me da yani Owura Musa Dankwa wano ye executive director Global Info Analytics ne ne ko twetwe nkomo no nti ye ba no amanyosem ye nkonko je nkrofo adwe nkyere nko hwehwehwe ne omamu a wabene pa ene ne ko twetwe nkomo no sima no aduanan enan o na abo apa anopa no nkron ho na ye abawura MPP die mu ne de na e wo se ye de to aso maka ta se nipa edu 10 na wo mo atwe wonti se wo mo epeso mba bi 2 franc adema NPP amanyokuo no endra meeting no omokoye no me wo Phyllis wa ha me be kika bi a kire but ma me fa se da enkoma Willie Dark Technologies Ghana Ose Center for Jobs Creation wo mo de da ba ko ba be kire wo niema makomako edu tie ha
You better say a plasterboard ceiling design and a POP, electric fencing installation, car and a motor tracking system, CCTV camera installation, satellite installation, biofuel digester, and a air condition installation. You better mushroom farming, snail farming, and a honey making. Nina so you better come pa and ye woman ye all about fat forms no 20 Ghana cedis. U training fee no 300 Ghana cedis. What him? Sika da form krana wo tamu ase wo bekoto. Me nana ye kuma na ka kire me say yankoto aye na. Wo ka ase yankoto e da. Tua ne sua. Se wo kotua 320 Ghana cedis na niyama me bubo sua wusua. Obi ka se be ye bi ma no a wo be charge no more than that. So that say eya na ye no ye dwene ne ye agi adi ewu ne no. But ye nwene kina de no mesra wo we no fa wo hu hyem bi. Nyankopon ya adom eje ebu wo kina. O kina ena dwumadie no ne fe di kan no e hyase enti mo a mo ba be fa forms no a mo betua musika ni nyina Nyankopon ya adom a wo kina no ye nyina ye be hia e wo Presby Ascension Presbyterian Church of Ghana Achim Odan Old Town ho ena ye hia anopa no enti ya no ma na abo to no abane a kire we ni mu nyina se wa ntimi amfa ho anhye wo kina de ni mu enka akire on the 11th enso so ye be san ayebi na eno so do ho ahyem ye san e wo product ahodo wa abonten a ye ton nti eye chemicals na wo pede treat woman ho anase KVIP no ne abodam no ye pede abodam pa no e bon wo mpotem ho no a obi ade ho no eno ene ye pe no ne atimi apa pa ne tantan so de ama no ye de chemicals ni begum ne aka ne to adwom bioenzyme e organic e beboa wo ye wo treated coconut fiber wo ho 3D epoxy chemicals ye woni nyina wo ho eya na wa frɛ yen e wo 0244 959949 0244 959949 and 0244 635007 Facebook eye Edu TV GH me ba chawo oba besua ade ni wi a ye be ma wo pen drive and a certificate ede ebe ka ho ama wo na aboa wo papa nti ya na wa hye ne nso ede amame Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ede ba ahenkan 93.3 FM enipa makomako edu ena me no ka se wo mo atwe nti se omo pese omo ba pre NPP Franka Kura Dibre no se nipa idin na to aso yi ye wo Kennedy ohene e Japan Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ena eye Alan Kwadwo Chiramantin wono so ejina mu bi ye wo afriye akoto boache ejaako boache Chiramatin ejaako sanso so ena ye wo Kofi Kunadu apreku wono so atiesi mu bi Joe Gatti atiesi timabosen Kennedy Bawumia Alan Akoto boache ejaako Joe Gatti Kofi Kunadu apreku Francis Adainimo ena mambi oso no so ye frɛ no Nana Nsafua Poku usi we wo hoyi unyante hwe Nana Nsafua Poku nti nipa dui ena wo mo atwe mu ti se NPP Franka Kurafo akonwa no wo mo nya so wo betena aye pinso enra empanifo ko nhyiamu omukọ se komukọ pay date na wo mo de womo primaries ahyehyɛ so parliamentary and presidential no eno kra na no pɛ yedi ho nkomo a ebinom kyerɛ o madwene sɛ wɔse yakokoto ne ntem ebinom sɛ da bi munya botre entem to no ebɛkɔfa nsɛm bibredi aba edwo tan ani tan ene saa how ne nyina de bɛba ebinom so kyerɛ sɛ da bi ufiri ase ntem aburu nsu a no ani ɛyɛ kokɔ ene yabubu bɛna to ho bibre kwafuo ngoma tiri nyimu entire du nyimu miensa no ɔse suture bɛn wo no agene ntem intene ya abebuo no doso ebirum so kyerɛ sɛ da bi party no ayɛ ne ho nkonkonso kempon cappuccino baby egira ne nye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  erinti mu kokɔ fasa eli ho aho ane de ba enkrofo behwe nkrofo ani nkanche ebebubu nkrofo anichie abetoto lumba nwom ofo ene ayi ba akoyi osisifo wanhwe yi a be ma party mu be che tu edisi ya ne de ye som Ghana fo mom ye nsom mo nko ye nim kakra akire yi ye wo bibi ya yakwakwakoye
ebinom so kyerɛ sɛ daabi na entia ye nya ne sɛ ɔmampani Akufo Addo de ɔse early conference no ɛmoa party no Dr. Bawumia nso so ɔfoa ne boss so sɛ early conference ɛmoa party no akyire ɔfoɔ no sɛ daabi yankɔ ne ntɛntɛm ayi ɛka na asɛm ɛsan na sa no ani so atew ɛwan ebinom si daabi me yankɔ ne ntɛntɛm ayɛ bibia wɔ hɔ enti ɛnrɔm kɔhyia mu wɔ Alisa Hotel meeting no di kan ɛyɛ NEC ɛdeɛ NEC ne National Executive Committee o Council ɔmo kɔto abade yi wɔ mo no international chairman first vice second vice third vice ɛna general secretary deputy general secretary ne saafo ni nyina no ɔmo ne NEC no ɛna ɔmo wie yɛ no ɔmo san National Council of Elders no wɔn susu hyia yɛ ɛyɛ ɔmo su meeting ɔmo wie ne yɛbɛka ɔmo nyinaa bɔ mu ɛne ɔmampani Akufo Addo no wɔ hɔ ne vice president no wɔ hɔ maame Firimo Osel Pare no wɔ hɔ ɔsɛ eche mensa bunsu no wɔ hɔ Boakye Agyako ɔfrɛ ne sɛn MPC ɛne mpanimfo kyɛ sɛ no obia wɔ hɔ senior minister mu nyinaa no mu nyinaa hyɛ lie a ɔmo ba ya meeting no na ano ɔdene meeting na sia ne nkrɔfoɔ keka ɔmo adwene ɛmfa nso ɔmampani Akufo Addo ɔmampani bi mu keka ɔmo adwene saa but ɔmo wie yɛ no na kwakwa wie sɛ ɛwɔ so ɔmo san to meeting ne hyɛ da na ɔmo kɔkɔyɛ consultation biem ekobisebisa nkrɔfoɔ sɛ early conference delay conference deɛ he na wopɛ ɛne yɛ de basa no a ɔseketu ani kɛse ani ni ɔpɛ wɔn sa agro no ɔsema yi ketua obeyi ketua nyɛ so boa osuru ntɔkwa no ɔsɛ agro ni ntɔkwa nie yi deɛ ɔpɛ yɛn ya ne yɛ ho nyɛ den no de bia ne yi agro because ukoyi ntɔkwa ne krakye n'ani bre obebiri mu ama soro aka ho enti ɔmo de ato ɔmo nsɛm ɔmo na mo kɔyɛ consultation akobisebisa nkrɔfoɔ sɛ yɛnkɔ ne ntɛm anaa me yɛnkɔ ne ntɛm ɛho nsɛm ayɛ bebree wo a wotie yɛn MPP foɔ wɔn nso wopɛ ne ntɛm anaa wo mpɛ ne ntɛm akasima ne kakra me yɛmfa ma wo na afei yɛnyɛ ne yɛnsɔre so ne yɛnkɔdi yɛ weekends no Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, first call out. Didn't you be okay, free? Obuoba we only have my taxi driver begwani. Yeah, na begwan we dey nkai fo na enyo masemu. Sure, asebe na akai. Na sama ye reshuffle. Muhammad abeka ho asem. Parliament no. Obuoba jai na ni kan na ehwe kan na eni eya. Why? Asem no yenti o. Ede Obuoba se ombeda yanya. So mu bebutu Obuoba omopa omunyo mo Congress na so munyo mo flag bearer. On the 24th December, the year 2024, that day na year 12 Obuoba Enkosiaga. Because on my Nagasa particular, minimum your bar legacy, who's enough for Eddie Ababa, yes, your friends are campaign. Because over will be Agasa Oba, Ukapa pay home, and on may I say, and your friend is saying, Alan, who can be? May I say, I just say, appointee only no good for Abemu, or bit to me, Abba, no, that can be here to me, poor baby. But we are appointee, I want not be movie and year to 70 Ghana, and then let be your dear school, let be to Asamba, a school for your first hour for a book at 2 books. No, if I say the water bill after the pay, so because the 1960 by a Bemuni body be Piara, until the big one, I hear Buesim, made us say, why are Buesimu Amati, made us say, I told you to be free. Good morning. Yes, sir. Mede Yao Cantona, Yao Cantona. Oh, there be we too much. Ain't you? Maybe police station executive chairman. Sir, you be flag bearer in terms of Baku earlier now say delay. Nina, now so the agenda is saying now. Me at the war party. Thank you, best I think before young to a second. Penny from family and papa in the work.
sene be ya higher 2024 breaking the 8 Yate. no ye nuanom no omunya nto wase kakra sene mpanifo ne ka no hye nka enye delay no omunya nto wase kakra Emma MPP ikunu. Okay. Yate yedase bebre. Enti won susu betumi do de aba. Ye monitor ni answer so na yentimi konkodi ye weekend. 0201944485 and 0554820910. Me pa chodi ni bebia kan say free. Staga yentio. Nyame adumo na onso yeah, that's it. Amen. Stagger. How many years you Sa, Mishia wa meka chira why? Enti na bomodi ani shia me na me kan chira. Okay, mate. That's all. Yansu ya dase. Bye bye. Me pa chodi be akase free. Too bad. Went me anyina so. O ba no ayere wo nam. Yere wo nam na line ya na so shit. Pa. And I don't know bibi sam senti ade ya mo shut down na mo pick case afo no na say there bi o. Yen e machine no ye wa ha no. Ya keka niam bom nti obi frɛ kra na wunhu nipa kra wo frɛ. Until so be pick na wie. Nti ya na yenim ho hwe. Nti omo ya na wonso so waye bi. Aze ye gba for ye no. Akwa na da ye born one no so say 1000 Ghana say fabra. O say dia de. Nti omo ya no waye bi. 0201944485 and 0554820910. Ayi fa hwe no tum on. Na yenye ni mu no kof. Ni yen sore so. Eye hwe no. Okay. Mama nko hamransa. Udini we bi akase free. Hello, papa me diama. Katesa boabo. Me pa che yentio. Okay. You see anti people ni dia ume ni mo aye den pa o. Na nko pa de biti ata. Sure. Yo, yate. So de biti abo ma. Yate. Na Yeti wo. Na me no de ko me pa chora. Also ya den ya. Me personal line on me di nkomo. Mate. Jina so na producer ne no nkasa. Why? Yo, openi one ne me kasa we kire ho ma me. Ma me nko ha. Me ba chodi be akasa free. Eja fu se ni bibi aboko de. Eh, wa be ka ti eja fu se ni o. Asembe nkre ni. Oh, so eja fu se ni. We na da su jina so. Okay, last call. I'm about to need baby akase free. Oh, okay. What's up? Into you. That's it. Assemble. Abu say he ya container the bola so be shwe dam bola na e dam ha na enye any zoom na. Oh, okay. Quality ni na ya de enye nko ha na ji. Mate. Yati yada se bebre eja fu se ni. Yentimi for frefo bi e mo fancha yen. John enso ye nipa ne ba. Me yan sorry ne yenko. So a glorious happy birthday once again going out to you, Honorable Mavis Hawakumsen, and then see a John Dumelu.
and here John Dumelo ne birthday. Mimi ya sinyina shewonsa Udisi kampeti ya shemensa Eti ya neta na mada Ojiji misuma mi fili shunko Yami pami huwa na venye ya But you gave me a reason to let you stay. My life has never been the same since that day. Yeah, This special day is a key. On behalf of the team, Odi AHENKAN933FM, Adwempahene Kofi Mensah Kobike Kwame Asante, Billy Man. We ba cho yesi adasi bebre. Se wo soye mu. E free Jordan we brother ukuada. Ya wo na ne fiada. Na no pebia utuni in na wetie yen. Yedas you. Yankopon shira wo. Onka ho no wanyo